Problem into copy bray. Akoma FM. I say by mammy story there some no coffin so what you. Me do to what you for me mammy crata mammy the braid drisuno any torano. But already dear by drisuna ma. And see the assembly on your bassam or mobile catcher me say drisuno bar. Mean be report to momo. Na ye me fano. Na me bet nasi. See omwa na say ahometenia before me the quarter so say wona why ama drisu anjin insane no. Nti ko neko kan bibi tre no o se me nkonyi se na emedia e omu a na masa akobia na makofo so na magibia 5 cd 10 cd ti later one no am wo ye me hu se ase yenkwase asem na me di enti o se me ye dey me sorry ti me sa akodrisi no biem ase akola no ko ko ka chese sha akola ya wo ni ne hwe wo kola no wo se wo ade ti na wo se wo ye me sa o so no de ogitu mpa sa akola ne ba san se ne moja enka baabi na se ya tola ne ba ne fie be ka chese nyin se ne de ane de enti enya de so beji enti me pa me nkora me tola no kokasa na tola no me sa ko na cho so no na be ka wo sa aboa ena me se tola no so de enya de so be woni ma ba be ka ena o ka che me sa ma to be sha akola sa na ma wo 4 months me sa na ne tena se chimp na wa akola na chi 4 months no ne tena e hye ya sem ko beji akola na tum still na me hwe ya kosi mre kakra na onye na adwen se obeji atum so obehwe ba no na me de me churchri ti me churchri kura che kura sa tan kwana no be 8 months na me di achira na me brain na me jaye se se nyambo anesi ya no nya 11 December ene ye wo mu no nyame ya dom achira ya 24th ene ye se bro nya dua nyame ya da woro ma ne dom nti me ne wo nyina ete enkwam ne mom eto de bia na wiase eya ene charity foundation ni Akoma mu nsam ya page ho WhatsApp page ho na me koe na me ko hu se me nua bi dia ba beto se he enipa no a na wawe abo agu so se edru wo wuo kura wo begina mu na nke wo wu ama no se yetuo ne yeto a ka betu mirika no wapia wo nipa kro no ato nchen na nka etuo no aba bebo wo betu bi agina sa de ama no not no when se nipa no a wo begi tuo abobade ama no no wono ne kura tuo no mu no sa na wiase tie wiase ehu osere ya nkyere do enu nti ya hwa na montuo mu ye meda se papa we Akoma mu nsam dwumade awie Maa Akos magye adwa mede ebra wudie mu oden bomode anaka me ho sede enura ene enrachi ene mre bi atwam no wo ka me ho na Akoma mu nsam dwumade etumi awie pe ya no sa pepepe ena awie fa odo no ene eden no ene emoa no support no fa eka me ho awie isa na dwumade no entumi enwie mu de no miensa emo na ye nsore no na ne wode na asem ba ye na watumi enya anuye no wakasa mpa mede ma asem ko Akoma mu nsam wa Akoma Maa Akos ena bedwafo ho no wo mo etumi aye de mepe e de ma mesa ene ye nyina ye hwehwe se ye dwumade no ye benya results ewo ekire enu nti bua ye ne ka ye ho na bibia enye sa awie na ye chia Akoma golden ladies Akoma golden ladies ye chia mo me ma me Joyce ye ma me Joyce papa bi Amsterdam and afa so me nua no me sisters mo ekuku dam ye chia mo Akoma golden ladies papa wonyame onhira mo young millionaires club young millionaires ladies club ni yaka kemenum young millionaires ladies nyame enhira mo papa founder nana organizer Mame Sewa Nikita menua be mapa obosi Pizarro yire Nikita fefe na je say young millionaires ladies ne de ma no ene enagya ekintra wampa wono mo fa nya asem ketua sa pepepe ena etie mesewa da hyene so emame Barbara Queen J Boatima Diana ata Safua Georgina Aisha munyina mo North London muka young millionaires ladies no ho ewie ya chia munyina kama na bibia etumi akoyie ede amamo enunti munyin somwe na Iron Boat atetutu kotwini brofo edu gas filling station ewon Kranza za pepepe ena Harima supermarket ma Harry asese ma akomisiye wasenyame eya domo memene da Akoma chade no beje na fabra ma Harriet Harima supermarket ana ne wo maka nyame enhira mu yie papa se monsomo beboa yensa wa Akoma mu nsam Akoma chade no emo so ena Mr. Wuso Eduma Africa market wona na yure oba pe kwamponsa Bronx New York nyame enhira mo wo Akoma pa no wodo a mo wode ma Akoma mu nsam dwumade no sister Hetty Frimpon ne Henry Mamie nyame
onhyira Big Love Radio DJ Gangan Twine nyame nhyira mo Spain wonum so abie de atom ewo ho etase drabesi amo wo Gary Marvin Hospital Big Joe ene ne nkrofo nyame onhyira mu nyina kama emfa emmayen na masoso ye mun kakra fans of Maa Akos day awie mon share emmayen Maa Akos great family mon share emfa emmayen fans of Akoma mu nsem na mo ehyen so de amayen na yaba happy home WhatsApp group minua bra abena Jane wono na happy home contribution amu ye Priscilla Njomo minua abena Jane ankasa he gabema adwa money Rose Esieduwa Ken Raj Maxwell Doku Obapa Jenny Dokas my bestie Bright Ajay Kwajojumo Assemblyman Ericus Darlin Kelvin Roger Brown Frankash Eric Ahimkra Teresa Boateng Mama G Haji Amuna Sylvester Kwame Fosu Georgina Reigns Sister Kukua Bright Richard Yansen wanu nyina eka ho ebi wonyame onhira mu nyina menua bema Francis Weja baby a wo bia Germany nyame onhira pa Mavic ene ne kro Mr. Bosom Pem Sister Diana Frempong wonyame onhira mu nyina Ma Mary nyame enhira Star Boy nyame enhira pa ene enkransha mre wonu so ede wo mo mutie enkransha mre no akoma mu nsem Akoma chade no wo mo so de wone ma ba ma Mary Safo Canada ma Mary mechiachia ma Mary Mafo ane mechiachia pa Elizabeth Echampon Kofi Echampon Croydon UK na Lena Boateng UK nana yaw AK Circleman edweso Mr. Kwabena Fosukase Kukwa Bright Sister Evelyn Danso Evelyn Sachiwa Edmonton na fe wo mo akabebre nyame nhya mo se mutie Akoma mu nsem na bibia ni a munyi yemu na fe mo ba ebebo Akoma chade yeguso da yeje nyame ya adom adwuado 27 day sima kasa niema no ye wom se ba ye nchede an ye Paul amantem edikanfo ho na so ye be che edikanfo ye ba ye nche na nso so nkakra momwa ye na ye mfidi disables no ye mfidi nyanka ye mfidi akunafo emo anwa entade empaboa mesrew Udo Maa Akos, Udo Nanekwi Akoko, Udo Pastor Julius, Udo mi producer, Ishmael Haywood, Udo evangelist, Same, Mr. Wada Bomodi, Achre, Udo, Echre, Ye, Chre, Achre, Ye, no, na wood, Uchre, Ede, Achre, Ye Nyanka, Ye Kuna for, and Afe disables, no, and Unti Adaroma, Ye Yawumua. COVID amana yetendie na enso so kakra bia stations bebreye bi would be beko ha eya chichema ne bi so Akoma mu nsam so yeso na che se yetumi aboa mo kama hyane so ema mesa na bibia nye kama ebia wo niema wo pesa wo de ba wo ba na afom kwan wo frame a mebo mpanimfa ma ne ye de ka beba besesa niema no aba begua 0245 301462 0245 301462 Maa Akos me number and Frank can send me a problem number ho we di Akoma chade no eyeme adwuada nko 27 into obi o woniema no pese me fa no and the be frame me bon pani for man ye de ka be ba besesa 0245 301462 numbers ni yetu ma first number so ho ye de tudwa wo frɛ ye mienu obi a ye be ba na ya ba beje eniema no na yade aba chane suma me area yi say time herbal center one more and the time about meshaba KJ backup se ka ho bi 21st October do me wo mo yesiatica expert wa so yasene pi work natural na di abibidrum wapam jene 3p garlic mesh area one so ede aba charismatic ventures and the Zahara inupa amafo enom di adanse aba Jagrit fertility obi anim se wunya wo na akwa obewo East Herbal Center there one more and the Bestman capsules aba emema lawyer emema judge Jenfike Company Limited yen ye de adra agent 300 ejin homena kafefe was talala wode aba Bible Center wonu ewa tonso agogo hospital wa meso bomodi anche wa wabubugu mpam a oba ye behwe afei awiai yanko na ye ne yenua ba Mary Kranche eni enkomo Mary asam no emu edu obapa Maa Akos yey meti wonko Maa Akos aha so ya na mepe no tuntuma wo fedua na from what dempo wo from ntokuro kama yankwa Mary awiai Maa Akos mpahwe boko
Maa Akos papa bi ebu mkwasi Mr George Accra Michiano Accra na odi opasam 2 manim but odi 2 manim no na me se me mpene but o kan asa na me ti ase meti a okacha me se meti ase a dia me so me pe no obeya amame nti meti ase na me kacha ni se bebi a me ye adwuma na emoa me nti sa dia on rent da amame na so wate me kan ya wan rent nti mo me bi jai adwuma no ekochoke bebi se nka oba hide no amame na metumi akwati na mu na me de aye medwuma no wanye nti o ma me ba Kumase da medu Kumase no ba Kumase o kacha me se me firi ho na okọ mechi na na wo be obi ho awon frɛ no nti when akoda oba ye na ofrɛ me no me ko ya na opese osan no me da na me se person ye den o na me da but on oba o stay town hotel nti me ko ya na jo na ofrɛ na me ko ye na opese on na me da na me se da bi dia wo kan no kwa wo ye ma me frɛ wa mfa me drive me frɛ na say sa nti mato madwim nti me ko fie no kra no mam lole fe no kra na ya asam o se me ye bibi ma no e din a o se me massage no ko wanchi ene na massage no ko wanchi ene na nan ansa na me se ma nti me ye nti be 11 something no ma me fe na me ko fie ma nti nka bia me frɛ na Maa Akos onfa me ko obefa so a me drive me frɛ eno anu no na me to ma adwin se kwase bu na oje ebu me na me to ma adwin anya hye nti ma to ma adwin me wo last month 13th no ye Saturday enimre me to ha na me hu se me phone e bear but na ma me nim a na ode ma me ye telephone line but we MTN line ode frame nti na me nim line no na me picking no ma no ti me picking ya na mi san se mpacho ye ho na me ne kase no se George na me se George ben me so me fa Mr George nti o ka Black George na me hu nimpa kro nti me na kasa ko eje gaga na chese onu bi sa me se adan we refri me na me se me nim Black George kro nti me te ne voice na me se Mr George na se yes no bi sa me se Mary na me se wapun edwuma na me se man ko edwuma me wo fie no bi sa me se adan na me so me ka sa me ska mfa edwuma fa ma me nti me wo fie na so wate o meeting bi asin to obefrɛ me nti ofrɛ me na sa me kwa na yedi nkomo na odi na ma me na me de start edwuma bro yen na me se mate nti enimre na ofrɛ me ma ko na me kɔe Tam hotel nti me call ye no na e Saturday enumre me du ho na me ka cha oja ye me nti na me ka cha se nko mfa sika no ye den ma me ansa na o se na e Saturday nti we do discuss mama me na me se mate Maa Akos me ye se me be fie wa mpene ma me fie ma me da ho oni dia me da ho ma de chi Sunday Maa Akos nka Sunday me sorry na me ko no kra no papa no ma me TNT wa ma me me su me mbisa no na me call ye me ko no ka cha me se ewie no obasia afra me back ma ma ba ho na onyanko Accra na me se mate na me call ye nti ewie be 2:30 me na me sister to na me frɛ no sa wan fa eche no fa o se wenye problem wan ka nto mazi na me se mate nti obe frɛ me nsuo me twen ya Maa Akos be 6 something wan frɛ na me frɛ papa no sa wan fa no papa nenefi nti me friend Mr George nti me friend sa wan fa me call nti aye me ja nti me kwada no na me testing the message say Mr George o ka say me ejimi for ma because da wo je me nyina no ma anya wo hwe wasen aba ha ma no wasen enne ya wa ba ye me say na o ka nka wo dia me be fe no nka wo ma me TNT no ma me ska ma ko me de beto aduane ko edi wa ma me ana me de me sika call ye esan de bae nti o ka say me ejimi for okay and me share wife na de wo bia no ma ka cha wife because me nim no wife nti me ka sa no ko da 12 something na mu say me phone e bury me share na Mr George na me papa me testing message say ntina anaju say all from me and assessing okay o catch me say me man direction na me say I'm me man direction say ai me man direction no mre baby a metie no ni baby a metie na me mate na me man direction so mbo do na ekobo 1 anajo kobo 1 nti oba no Akoma pass na ba ko na bae Mr Alice no na bae so bae no si bae no o si ya no catch me say ai Mary woni ade pa na me say me ni ade o bum kwasia nti se wo ya de na ye na me ka enka se me ni ade na da wo de ya me no se ye wo a na obi de yon ka ye ode nti asem o catch me say ai se me hu message na wo de test me na nka mama na me say sa message na nka wa me mkwa so me say message ni nti na wa ye de wa ba no no ko yi phone wo ka no me say ai se wa test me say wo be share my wife ni na kasa de anya me a me fra na ma na me say sa nti o ko fa phone no wa mfre no ma ekogina baby na edi nkomo nti ye di nkomo na no bi sa me say sika sai
ina me pese me di edwuma mako me on fa ma me nti sika kwa me ntumi anka kase me ka 1000 ga papa no fa ma me mpo na nka bro ye me fa nkofa me se me kofa mpaboa na ma tonko fa ma me na nka wo de nka mfa mpata bibia na nka me ntwa so on fa ma me aso o ka kira me se ade e che obe send ama me na me se mate sika o de ma me 100 cedis o ka kira me se 200 cedis na de no botomo de 100 cedis e ko to petrol na ka me 100 cedis na ade e chi a obe send sika na ma me na me CEO mate no ko omko e oni baba o ko no me ejibi fo nti Maa Akos o ka kira me se me mpe obi o te se me ansan fa ma na danfo no na me se mate me nso me adanfo mpo dia da me si obi mo se ya dan o se se hu se me ejimi fo ma no nti me mpe obi o te se me a na me se na obu me be na me mande ase me mpe obi sa ema jimi fo te se wa na danfo no na me so me ka kira se yo mate but me angasa dia me nya danfo a me de na mama no but papa no me Mr. George no ha me sa se me mpe obi ma papa no na danfo no ndio papa ye bra me papa na me se mate nti o ma me pe obi so ma no ai so me ejimi fo ai ma na danfo no me pe obi ma no ma me je no ma Mr. George testing no e de no ma no o so mu ina ye ba ko wa wo se me pe obi ma no fa mo wa danfo no me de no ma so a mo friend mo su mu ko hia no ono amra o ma mu kita ka no ono mra me hia mo wo enfa ahojo run about nso su to na yiba no ka cham se mo amu kita ka no mu ntumum ma dia mo su me den me ntumi fe so no mma up to now sister ni say of brand born friend we no so no so on Debbie on kwa we hu no onye hu no no say okay no Mr. George say me ejimi fo nti no yes Maa Akos na me twa so eno ano no me friend na o se me wo bo ase ye meeting me frew me say mantin kan biem be 3 days time me friend o se me ko da me be da akra 3 days time Mr. George nti sa na o tie che say jimina na me jimi nti na obu nti say obu kumase a na che say wo de me Mary abaye wade na che say wo ko na ye wade ba me chire Maa Akos so oba so na mabada na ko because obu kumase a nti wo so obu kumase a obu kumase a no mabada no ko o de ba ma fa me no ko nti okoye mantin ka bem te me friend no last year me the friend no ka cha me say site obe frɛ me na me se mate yen ka say nimre na me se mate Maa Akos no anu no ode me ato no ma busy me call WhatsApp wa block me nti Sunday ye wi me te wa na no ho asam ba si me tirim na me fa me sister lie na me friend no me friend na no pick ye Mary na me say yes na me chia no ai kate me na for wa life friend me ni nkomo me kate no a me dem life friend enu anu no Maa Akos one friend me friend no Mr. George na friend me abapem na me no ke say any say man dem because we bu kwasea asia chichiri bi ato me so chobu asa obu kwasea chichiri bi ato so no kire mase any say we bu kwasea me twa so last month 13th ya wasan so aba asan so aba for me enu me akwakoda me de ye dia me pan ma me on person oba ya ma me we bu kwasea chichiri bi ato me so chichiri bi ato so enti ye hwe wo se ebra Mr. George wo se wo pe no want yes ye ba wakaya me pese mi hu asemu a wakaya ma ne to wutiri a na wonti ase but enu nti woti ase Maa Akos me ko se mi koye adwuma o ko yin so koye adwuma wa ne sister fie na ifie no omo esi no bia ne de ne ebobo Akoma FM me na bra na Mr. George na ne sister nti me ne sister fie ni ani de ni nti mi ko na minimum so otutu kwan nti wan ne pe ne bo me so ana obeme so obeme no bi sam say adan me wone sister ho na me si ai ti na me pia me kwoto ade no so etukala okọ adwuma be na kwaye wone sister ho sister na me ye fie adwuma me ye aduane okay we ye aduane ne ne mama ne sister okay nti onu pie na okọ no na okọ chen mo fitefo bi ho nti bi ho na ogina ho na me kwoto nku na ade no do no bi sam say Mary okọ na me so me kwoto nku na o se mama tena ka na na me kwatene mo na papa no so de we osi nani mo onyam kakra yeso na me fare no papa no ye ya na me ka chen say Mr. George adwuma nti na me ba me sero na echi so ebobo because wife ni emi nti me mpa sa eti wo kwa woni me wife then so on na wife na tifi ho eti woni Mr. George wife akasa me family na me fie ho fie wana papa wa fo ne papa ni nje debi okay nti okan ya na me se debi ne wife me yo ba fo je but ne wife won fe pa me efe
na me ka tell Mr. George your friend why say mefe ne ho fe pa no kwakwa na tutu ko nti o kan na me se me ntia so onu nti na nka me se me ntia se na o kan ya okay na me tia se ba na ne sister na ha me nti na nka me pe se mi fifie ho nti o kan na me tia se na me sa de a me tia se de na ti so o rent down no e ma me na me free ne sister ho na me kwatena da na me pay ejuma foforo be ma ni Mr. George ni say wonnim ne wife ne but o say every ne wife no wonnim no I mean right asai ho be say wo pesa wo pe wo obi akwa ejuma me ne wife ye wo fie obi emema obi apo adwuma obi akwa ejuma no fie no wife wo fie musu mo fie wa mu ni wife o say be say wo pe nti me ya senka papa na beja me chidi we njan okay na me ti ase ma no me ti ase na me ka chen Mr. George me ti ase ama me mpa se oba ka cha me say anase say no so what me pese me hu se o ka cha me say oye be ma me ka ase me ni wife o ka cha me say oye be ma on jo no pe no no be ye no wife ni to me ensizi ni say mom for ba anase say nti se no wife ntira enye ho na ma na ha me na me so okay na me ti ase na me de ma no me fe me ti ase ma Akos me ti ase ma no a me se papa ni ya me wie no ase me ejimi for papa no nti eye me ya na me bisa no first one me din ka bisa no ofra me a na se opese ohumi a ofra me si phone so ni phone na say papa ni to phone ma wanto one second na me ka chen say me here dan no so wate de bia ma fa ni bia na ma ye busy na ma ye see onye na me twa so na me de free ne sister ho nti me de free ne sister ho na me to ma dwe me say me free ni bia o de anya hye wonye me awie anya hye wonya wawie ne say ona me ade ona we yusu me awie wo yusu say because wo bia wono no wo pa de free ni ho de ene na che say de o pesa wo ye ma ni bia wo mpa so me ja ma ya ma na mpa so ja me ja ma ya ma no but ono mpa so be ye oh Maa Akos nsa me kwa ne nchen ona me da tra oh Maa Akos nsa me ofrem na me kwa ne nchen ona me di nhyiamu hotel se ni fie odum ko hotel ni fie na ne wife ni odum ko ni fie na ho a ba bia wona ne wife ona ne yire dem fie ho a no wife fie na ne sister no ante me ho ne sister Maa Akos me sit down na bi e 4 ubie oh we ya okwa yes kwa de demo fence so na de wo twu ko se unwe ukwa ha ubie ya na wakwa ha ubie na wakwa ha nti sister ni die nya ne sister die nya ne wife die nti me ne no wife ne bo fence so nti ne wife ni bi sama o twe no ko na we bi sama so me bi sama o twe no ko na me bi sama nti wo ba bia na wo da no en wo de ko ya na sa no wife no edan ya wo ne wife dem bia me dem wa ma hoda ne wife one the wife matrimonial bed so no me call and one no ani din anopa wie nwumra na anajo wo mo ko tambe na wife no ni me bi okọ me kwa no me so me bi san say atika be bisa to aso na me suro because me bi san me da me na me suro because if you want na me tie ho aso na ma me tie ne sister na bra ho na so nti na me suro na wife na me san na wife so na wife etuka na me sisa me ye ya de we osi chen so Maa Akos onu wo pe bibi o ha ho na more pressure say more pressure say me won ye kwa na ase na person didi water because o ye penimu nti person didi water so onu hia onu de ohia de onu pe nti or pressure yes onu pressure say onu be ye sa de no won ye kwa na no pressure but me de ni de bia na o mam stories nti ye me ya me da wan ne bi kwa me kasa rough HN na mkasa bisa da mkasa HN no kacha mi se sa no msa se wona ma ho kwan Akoma FM because ja o me pesa wo yen wonya mame first day na no call wo wife ne dem ne wife ho efie ho no wo koda ye e wo matrimonial bed so wo see ho wo ye man show like when slow kire me how the feel Maa Akos dem call ye no I mean na kasa kwa de we am see me ru ho kwa metete because the we afie ni sitting no uru obi de mo wan hwe obi ba chew nti me yemu na me suo eso se me mra na me so me koye ono da che how many rounds Maa Akos obi so osun kakra nti ono kwa ono ntan yo o mama wa bre say se ono da ho na wo ye ejuma no ono di na fu kakra da ho fu ne na to no ono da ho na wo ye ejuma na wo what yes de so bonko na wo twi no
and a wood no choice you say no why you say no no what I was see ya Maa Akos so or pastais nti but na so chia ho you say no e bia ho na wo ye na fu akata no ba ni bi so ho so me I me yes say me ni na picture no wasan jana bodwu na ye kufu onye so onye na ni tiri hwe o chen yi Osama Belade na me ni na picture fun na wusine so sa no na say wo ye yi sa na e ba ya wo nanimu nyahu wasre me mani abiro na bodwe sa ni enyahu asemo hunsu Maa Akos benden wo benden say wo ya ye ho bibia ma yeye sa adi me ni ma ye wie me dem ho kwhye ma wie nti me so me ya senka me so ja me so makoma pe no ka obe ya ama me nti wo yi styles bia wo betumi sa be ya betumi no bekwa no na nka wo no o di ama me Maa Akos bibia ope bia me ya ma no but me nim kwasebu na no ope so obu bibia ope no me de ya Maa Akos so no Maa Akos so hia me a say ndem no bibia me ya ma no do say me ya ma no no toni bia me ya but me de no person obeye apart from transfer no otumi ma atafre ho me ma wo ma wo me yobi ntimi ne me tu me fari bibia otumi ma atafre ho ono fere adi o oye penim so fere adi nti yo ba say yama no so ye na nti yo ba me yama ko bibia me yama no so papa me nim kwasebu na no person obo me ekwati mo den na wo papa panimu ama obi eba eno be na ye pocket shine no wo owie amani fenisika so manua kwasebu na no pese obu me na ina matu egu Maa Akos metu ni na gu ye se enye hye so kan ma yanka bibia ma but last month din na ya me yan so mama de na ba hasa munni masama because obu mu kwase se we bia woni ne ye bibi sa wi a woni na ye bibi sa wi akohia na yere pen la se bia na yere metro mo so but mo wie e bia wu twam won hu na yere so nam ho anya mi wie mu hu ne yira asa na mi ma hye me because ja me ye na hu se ni wi nie mi na minfiri sa enti na edien na ma wode wo ho kokoshe sa de no pese me hu se eye baabi atobo o pa baabi ada ebia na woni ska na opeska ye bibi ebia something when the bibi so wonye sika nya wo pa wo bia ma na boa wo edien na ma wode wo ho kokoshe married man ne ho relationship busa Maa Akos de nta ama meti ase ma ne se na me pe baby este enu nti na mama na mpese me fi ni sister nchen because na sister ha adwen ono anga so onim so bisa me bai wo mu ye nuafo nti mentumi anka ja na sister ye mentumi anka nti meti asema no na me se saade a onrent dan na mama na me fifie ho onu nti na mama me nti na me ni se obere owo so yeso ontumi owo ai owo na ho ada wo be hu sa sabe fa cha me word mo fa cha me wo be hu sa sabe so sabe nyando ase wo fa ujibifo ama asana me hu so fam from but me so me chance day one me chance me ye jibifo into ye penu mo ama fa me wie na me chance no nya na adwen se obum kwase o se onye sa oye penu oye penu ni fie ne be san Maa Akos almost be sisters be say Akoma FM 60 echo 60 plus me say jo benya 60 plus this is odin the chief cry na American na oye ye no sa ne ma this is cry anya nwa na ye say dey say ye kromu ye man mu ha mema de ye say wo matoto amani are wo matoto amani are 60 plus wo be ko ne girl a wodi na chie 16 years 14 years wo mo fare hwe but wo mo wi am be so obu wo mo na wa bie wa de no so a kire me wo dynasty animu na 20 hours wa kire no wa bie so a kire akwara no awie wa wo nyina nti obeka sa a kire wada ada wo keka afo kire no no ase de Maa Akos fo be mpo na maka kire no the way I was tenting point me djuma me ndi na temo me ka Akoma FM ade no mama ti ase ama no na ina me frɛ na me frɛ me drive me yese wa na bi ko ka kyem se me koshini koshini nka me bebi se na asam no kate me saa o wona na ka sa ka ba ku mienu no jo no ba ka na opese uti ba o de no opese obeti no wakate okay enti ye hwe bo sha papa ye hwe wo wa no ka so ba da ma o me se me padan oriented na ma me wona aka ya na wo no na hwe wo bo me na me ka che ne se sameti ase ama no ameso sie na me so me pe no je so say okay ti dia na aka so pe
me say me first one dey na me phone asay na me ka say obefrɛ me a phone so na obefrɛ me esi nti me pe phone o so obeta ama me okay wan to na me ka dan no so o si an wan Akoma FM. na me ba akomase no na me ka say wan nya sa nya me nyina ama me dey na o ma me sika na me fa nye ejuma Maa Akos me sika no kwa me ka no man ka but last month na obi sa me a me ka say nka o ma me 1,000 just 1,000 okay mo no kwa bi sa me 1,000 na boso na me say so fi say esu a no di be ka me ho a me ni problem adan na bema papa panimu a wase pe wonim na yere nim ne bibia de waso ye ma no nyina wo ye nanso so ebo a wo hye wo no wonu ani ne bo hye no so na kanyame adom wanya ho atete frinkran ba kumase adan na papa ne ba wo sa jeja ho ma no Maa Akos nyese me jeja me ho me mpasa akula eye me ya papa se papa no aye me sa by ofra me na me call unim o ka che me say memra ne yanka ejuma no asem no fisika na mama oba kumase dan last month o se memra so no bi sa me say mapon ejuma na me say me ko ejuma no sa den na me say me ka say fisika na mama sa on fa mama Akoma FM. okay na on fisika na mama okay na me call etu kwa adan wanyi sika no ansa Maa Akos me call me ni nya me sa me call ya no minim do aja ye me ntam ka chen say on fisika ne den emma me ansa me kwa me nya say ansa me o disika na mama me kwa nka me nya sa den no na wa lock gate no tuki wa lucky hotel room na mo wada to key nti eye no ka cha me say oni ni business partner ba ko mu ko didi aba nti bi na me nchen na me semati okọ no wa lucky nti mi she yin say bibi ba kora na na che say me adan wo pia ko no na moment pia free day ni mo anko abote so omo ko didi aba na me say okay o do omo ko didi mo unya sure so no are ready for bibi Maa Akos me Hello. hello Mr. George Hello. hello Mr. George Hello. hello Mr. George Wana. me pacho Maa Akos me ni ababa wa bi di nkomo mere kranche wode na asma beda me wose wode ne ka Pacho uso ya wana. Maa Akos ni e Maa Akos. me kasa free kumase Aha. ababa wa bi ya friend Mary woni Mary Pacho Maa Akos aye ejuma ben. me pacho woni Mary Maa Akos aye ejuma ben. me pacho me ya presenter woni Mary Wo ya presenter. Mary kan ne ma me why Mr. George Wo ya Mr. George akwa sa friend bi to aso Maa Akos yen say my ready say me ne kwada me ne ba dan ka oba me fi akra ba ye no oba akomase e ho atam hotel wa na me san ko hia no manye mama anyi manna nti yen say dan nka me ne kwada debi ba me call ye na me say on fisika no mame ba no o pe a che say o me say to sika no mama me a che say onu ni tirim no me say onyi ni akoma me say oni me ejai ba na adwen say bi obekumasa na koma mu no no wajae na akoma me no me say oni na adwen say oni me njai ye because so obekumasa dia o so ofra me na me kwa ne nchen na ge na me nti o bibia obetumi ni ma ye o me say on sa no ewo ni tirim but ebia so no kwada wi ebia wo bona a wo hye wo no na no won fa ma wo ono da wi aya o ma uska ma miska Maa Akos sa da na me ko fesa ne ko ma mtenti te se san anadwuna oba ho na me ka say na tenti ko am no ma 100 cedis enti da woni ne tra ye nyina no eni so oba kuma so oba ma 100 cedis na oba kuma na manya no na me ka say mo ho fa me so ma 130 cedis na akra me se me koye miti o ma 40 cedis ka o ja ma me no asa enti wo ya adwuma hunu ba oka ma ye adwuma hunu enti ne yire be hunu se woni ne kra ya bibia ya pe ana ne yire mehu ne yire hu da Akoma FM. ayi American show dia samba bo Mr. George Bobo dia na fa homa no na ne mema ma ba dia mo ye no dia mu be hu nani wunya hunu nwie ye we wie ye na kwa settle no wo ka sa wie ye o ma wo sen 1,000 1,000 cities na kwa de kwa ne baby ono na bisa mi ono na bisa mi say me sim pase bro yam ko fa mpabo sika say na me pe Maa Akos 1,000 na me kan man ka sika bi 1,000 mo no akwa bisa mi say 1,000 na baso na me say 1,000 kwa kan fa ma mi wo be pa wo no wada no ai say ya sada no kwa no so no dai no me ade wi and 1,000 no so ma ma ka chama sa de chimande no be sen ya ma me enti empress say no wo be kuma se ono wo be da Kumasi je ba kon last month ya na brebe no ba yo ka se be massage no onu ye last me ba me fi akwa ba ye no
No se be massage. Na massage ni kom ne na ho ma no. Na baby ankoso. Aha, ne de manye. Wo bi an wo massage ne kon ne na ya ne sorry. Sorry baby ankoso. Oh yes, sen kamenda hoso ande man. Na aja surprise mu kofi. Manye. Enti se wo pese ade ai na Mr. George. Akoma FM. Yes, me pese na me pese rent down ma me no ma me sika. Se Mr. George baby sa se ebre a wo sho obo no. Emema or the people wo chiro people to so. Esa ye se Mary oni me da mema wo say. Wan sha me bo se oni me da o mama me say. Bye. On the catcher me say, me can some mentias, no say mentias, some chiasama na jam me baby obey mammy. Ti jam so makuma pen and Miss McCatcher and send the side your rented down, and mammy no mamiska, them for ye, Jima. Okay, when you say, we ya that my type of noa, one more per memma, ya one more warrior, ya dating one more because we ya make catcher away. Oh, my dear, Marcus, no, me family. Akoma FM. Nti me mpasa nti me catcher and say, needing pointing coming here on why away. So, before phone na corner. Me catcher. Then I know somebody na catcher na waka say. Then there or befriend on one kasa kwa befriend. There me yan say, or ba Sunday, last month ya now, yes, no me testing message say. Now you say me a Jimmy for me, a Jimmy for. Inti sasa no teja minim no wife ono ani mi say minim ni ton to ton inti sasa ja na me meeting the wife na je ho bia no maka ja no wife and a jube 12 something na mu an some phone e bury no se me direct no number baby amewo obudu na ekobo 1 okay Akoma FM so ba no ga ja me say so hu message na anka wa ma wentuka ama na me say sa inti manka hwe no no aka yi ni phone e wa ka no ga ja me say sa dia on your friend wife ama me na kasa. Oh, what your friend? One friend. I don't want guys so far the phone ma so your body na fa. On fa the phone ma na wo friend wife. One friend no Charles no be say say sika say number say na kan. O say dey chọ be send sika na me. Me hu ni bi me. Che say maintain nkan bi me Sunday ya me dey me sister life friend no. Me friend no ka cha me say oh you wicked man papa no. Nti wa je na bodwe no. Oh you wicked. Oh you wicked che say ma go me friend na on for na to no ma busy. Nti me dey my sister life friend of fine. Me kat no. Nyan ka so me kat no me fa me life. Me life so me dey fa wa fa. No, one family call me. And they be any some Monday, madam. When you need watch and Prabaka. Mary, when you need to watch and Prabaka. Mary, Mark, watch and Pramoka. and then me. Watch and Pramoka. Mamma, quiet, no, the opposite I catch Mr. George beyond the catcher and Mrs. Abbey Woody. Mr. George, Mary, ne kesi. Me catch day 1. Samin tia se na ma me o kan ya na me tia se we panimu nti dia me pesa me ka che woni se ma ye waju se we bum kwasia fine nka mi twa so by last month ya dia wo ba na wo be ye no eye me ja papa enu nti na ma me de wa ba ha no nti dia me so me pa no me pa cho enu nti na ma ba no nti ya ma me na bibia tuntwa me da se Mary oso onyema no na bibia tuntwa Mary me hu se e fa baby we are a chimodin some sir. Enti Mr. George ne yire wa nye bibi papa biya ama like ne yire nye bibi ama wa na we so be timi show ne gratitude. Marcos no cre ba un say men oba when you call I say nya adwen no e wo mo tie kakra. Hello, Mr. George. yes. Me pacho Maa Akos wa na masa free. Yeah, okay, me too. Mary, ababa we be dina wa ba say what de ne ka. We represent a station though. Mr. George. But money answer. Station then I represent what de ne ka. If you are not ready to respond to that question, I have no time to listen to you. If you are saying you represent, which station are you? TV3. TV3. Are you in the process of recovering people's funds for them? Is that what you do? Is that what you do? If you are a presenter with TV3, is that your duty to be recovering people's funds for them? Is that what you do? Mr. George, when you marry? Please, I'm speaking English with you and I'm recording you. So I want you to also record it. Are you in the process
of recovering people's funds for them, if it is true. Mr. Is that George. what you do? Mr. George. Is that what you do? Mr. I'm George. asking you, if that is your core mandate as a presenter, is it your duty to recover people's funds? If it is true. Mr. George. Answer me that. Give me an answer to that one. First. Mr. George, TM, man, I can no patch. Maybe I'm from the line with you. Maybe I'm from the line with you. Mr. George, TM. Yes. Mr. George, I will join you. Would you know what's all your said here? Can you be chan what here? Mr. George, I am married. I was more beyond for line in beam. Married a friend. One me add the day ye. Did you all some Sakano? Or some second, into a medua bahano, into for corner, not the over can catch cast and papa be me. Okay. No meaning baby, I would see a more for meaning baby, I would see you, Mr. George. I cry, East Legon, meaning baby, I would see into for corner. Not up her last month, what has me a Jimmy for? When me have a day, why we are full cacraca, when my baby day, you will be boom quasia, meaning baby, I would see why into for corner. Okay, Pastor Julius. Pastor. Said Mr. George Silver Brofodia, me sure said when him dead. Now was Sunyadi and so far. Aha, for now, no dear, said the American, you name say, or never as our pine so. Aha, name Minimum tia on Passa or Becassa. Aha, Mary so what in the car, and it's all in the car. It's out in the car, and watch him. So one in the Caribbean so and watch him. And Minimum tia, I say, or reject the corner. Minimum tia or reject the corner. Mr. George say, oh, tie, and the best for him is I said, oh, see, Campbell from San Indiana. On Fanchim, we are singing and say, and you're no cross or the America, and you're no cross or the Nefas, and you're no cross or another. And on Chimney, we are singing. Rafuna, our winners is Yano, and we are singing out, and I am 7 pillars and penny 40. Now, I may have been more than I said, yes, sister, I can, I am packed. Yes, I've been so anxious, and to the bus is an on Chim. Maybe crying in a year, 1 moment, and we are the boy, and what person will try so. And I go and must say, and to me, we are seeing the American marry boy, and I used to attend a teacher. I said, Yenimsa marry boy, or maybe we are sent to a marry boy. Okay, say, yes, sounds of officer, I am pa, or maybe we are sent to say, I am pa. No, 1, 2, 3, 4, and a bassa. I think that another one pa, chance said, and you when your friend or married, didn't carry us some by your friend. The same thing will be, oh, yeah, the same thing, oh, yeah. On person attended to a son of cry, and ma, and another bonus said, Ebiana, could be or baby. And to ambassador because my anchor or dip him and a sister or saying dear said was the camera from tomato court and Quebec court until a chance will be hot. Only we are seeing who no cry womb. All right, now a penny. Okay, and I find a fan or back my son who say about time with 10 order and 1 order and to 1 another crow and pressing 2 times and order call made us say. And see, oh my yard your castle or by your amount of farm. Made us say, it's Mary near Senecano. One way back Canada, Mr. George was on county. You marry a somebody, and I was a witch to me who say, wouldn't marry, and now say be our year, one treating year and marry person, what you also can. 21st, I can get Satica, expect me patch out. Bomodia done far when they actually 21st, I can get, or Bomodia like I said, back. Siatica ya de ni betu to say deku na ye de ma every with you so koso na more so 21st I can say bomodia na bra tutum nika mana moto ye tutu sa ya de ni na every o enfidi e de sa ya de ya kache e na wo benya no enu ti bra ene ebibi dro ya de ma ne de awon waka ho 21st canteen 7 am pepe bonu na ye ready na se wudi enka do me market video dan mu kuma se show overseas so tafa radio sunyane techima go so se hwefre 0540 311 0540 311 yanko na ya fire second case papa wa mu wa ya same me pa chot tina supreme ama me na wo sa jiji dem wo wan ran me wuru wani mu kura ya mo akwa ba wiai ya na awiai Mr. Tajomo we didn't the same pa che from ata atejuma we free na buy we free ban kam na free we free ban kam na ina ate
meti kuma sa asonse asonse na hotel okay awiai wasem na wode ba ha no yetie o masem boko ne se me walo Akoma FM sisiriwa ana ne wo ba ko amdi ko me kurum anu ko wo ba ko me kwatere ke me ba no maame no obapa o maame ne bela ene ne sister be fanse me wia no me ko ho no mo gimi kwase buo isa sampena me ye ne ho ade ana me nyesika me ye ne ho ade me no oba na te wa no papa idi bre ne wia na otwi me no papa so ma se lu ya na otwi no papa so ma se ye mra me fa no e mra no che no bia pade ye me mo oba no ko ye na ekwasiara ebna na me ko ye me ko ha ba cha papa na anye so ana me fra me maame ne mo fa mo se me cha papa ma se wa anye so ana ye ko ho no mo ye ko papa nso obi wa me ma na yi me ma oba no so mma am mo fo buta na so ma me si ye no se an me ma oba no so mma ana ye no fa asefo ko dwa to ase pa ne cho ye pata no fa fa na tabu ni sa ba ko na papa nso wo de che na papa nso wo fa ase bi awu a o me ye na ye di ye ye wi na wotwe ye bi school na o de me ma ni na so me na wo fo o do me nyina ye ko ye na papa nso fa ba sa de be ye ni bia ye ko ne no ba no ko ye ko ye no ba me ko so wo nko ya mako 2 times so nko afede de to so me nsa me ko ya wakra oba na kwatwe nkra ni di school ezo do mu ko school wo ho no me ya oba na nko etimi pe ma se me denti me ko ho no a metimi ko be 3 days 4 days metimi man sika ye bibia hwe nkra na se ne mra bi ni me afi na nsa no mka nse oba no ense timi na me no oba no ya me se oba no ye de koto me obi di koto ma se ba ma nani ma se ba no se me wale oba no e de natena krum ho de a ope se me be ko krum de a won prince so sa ade me ho ade sikod ma ade be ma me ye ne wade so 10 years ni enti na nsa me ka tro oba no se o me ko jam ko timi kuku wo oba no pese oboko ame te ka tro o maame se o do otimi kia wade se no sa do de me ho ade sika be ma me ame sa enti me no oba no ko krum ho de ko na sorofo bi sa oba no sa ni tro ma wale ase oba no se o apase yo no ansi mi krum ho bi o apase o ma ne mba ame se o apase o ma de a na je sisi na ede o mi sisi mi na sa da o sa me de e ba na obi a ede obi be kan bi ma me okay nti adie ban na oba wo yire ne friend say e friend Akos wo Akos adie an ni jina na Akos ni wo yire wo ne na tell fie say o man ta be 12 years ni woni wo ba tra 12 years ni wo yire why and what there wo kwaye no what there ma hwan o ma me no papa okay wedding people na fia what there me ni fie kakra nti dia na mo ya kire me na me hu sa ba ya ni fia what there o me ni fia what there this ka she envelope ana me tu nse go so ana mo jimi bruni nsa baako papa baako maame baako enti tu apoko wie na maame ne se bruni nsa kwa ka baako ame ma mbusa nsa ade wo se wo mu krum o mu nchifi nkwawi e kunya bi wo ho no o mu de bi kugo so iso mu nya bruni nsa baako e kugo so na maame se yi sika esa de ma so fa koto bi nto maame ne jimi bruni nsa mienu o apa je me baako ya ji broni nsam yenu eno papa ne so maame ne ji wo mienu na se de se kwaye ho ade maame gine de papa gine de nsa no papa gine maame gine de na se ye wie se kam se papa gine de maame gine de ne ye wie ne tu nse go so no ana ye se ye so ne ti ko be se 10 minutes ana maame ne so no kura ba kai na ka broni nsam ba ko ana maame busa nsa ade o se enkwawi o no mo firi ne nkunya bi wo so bi di nsa bi kugu so nti na maame nti ase na maame se pa metwa no maame se yi sika so ko to broni san bi ede enka ho engu so na ko to obi ene ogu so to jimbroni san mi number pa so je me ba ko na ko se broni san no kra de enka ho enti waso ba your friend say e friend mama ata waso be ma maso be jakufi wo mu nyina afri hene wo mu nyina afri sisi wa okay nti oba no woni na 12 years woni ne 12 years ya sa ko to ne tirinsa enfie no mene ne ba no mene di kan wo mienu ana mkoko mene wo mienu na mkoko ye ne ho ade ba mene ne wo ba ko no wo omukrum ho no ana mene ne ko yikurum yikurum ne kokko wo ba ko ho no te ba ko ne ko wo no ho no ana o me be fa no se mawia no te menye ne ho ade okay ana mawia no te meti ase te me kwara ma wotere kim to mo ka jan se mawia no me ba na ma ka me se o mo di akosu ko se mawia no te menye ne ho ade te ade chin ya na me wo fa yi nipa ma me ko na papa no se mawia no papa no fi no mo jibi kwase bu nsa broni nsa ne snap ne sika se mawia no eti sa ade an me se amamele no me twa na papa twa ne bo ne ma me twa ne bo se me pena me ye ne ho ade
nti me pɛ me no ho ade na me baba ko yare ye na me de ko baabi nti wa me fa te se me ye no ho ade am me pace ka me ye no ho ade obi a wo man ye se bi tokrom baabi na me ye no abusu papa na busua wo mu maame na busua wo mu me nsin mo bie ni wa woni mu am ye maame wo ho me nua mo wo ho no na etu se go so okay na oba no hwe ne kama me hwe ne kama wo ye no ho ade wie ye no ne kokkote na fie me ye no ho ade wie ye no na wa wo foforo do to so me nsan no wa nya 3 months eti me ye no ho ade na me ye no Akoma FM ba no ebeko be ha dan wasisiri wa do ba na akwakwatene mu okay maame na se wo mpene aha wo mpene se me ha dan wo bia wo mo wo kwaye no ho ade ama wo maame agire de papa agire de maame na mpene so se me ye wa na me ye me fati ya na me peace me ye de me ye me pay dan ese me de kwatenti me de kwatena ehwa si me kwatena ho no ha dan no to ba na ya de kwa na se na me koka wo se me ko me maame se hwe ma ntru bi fit me mela ndo ko ye ne ya se me hwe a wo sa betena maame wo me hwe na atete ne do so eti eso ho amokum am ko ha dan am na me de kwatenti me we na blabo ne nko yi na me sa de ne ko me kurum se me kurum de me maame wo menya kokoo bi ate ade aka madwuma ho na me ntu ti me to fati a mo tek mu kra na me bo for frame se me nya ko me fa se me yede se me papa Akoma FM for se ye ma me fa me edi asem me ye ma hye me wo se wo che na dwa party nti me mela manager me fa ka bugu me du bugu na me ba ye me ba na me ase ba nso ne me yede papa ja wo ba ko wo baabi be ma me ba na o chakunya so am so komna na ade wo se eja ku fi se wo che na dwa party ye nti ye me mela me fa ko so mela am say ya ana ko so koi to koi na chire no na ade chin di 3 days na ko horo no me ko na me cha papa na anyi so no uchi a wase wanye so na me ko mase yi me yire ese wa ho no se na wase wanyi so bia asembi hye ho pa me frem ma me no for phone so se ya wada no me se ya wada e beba sa te na ade no se ye penala to mo ba se pe ye kan papa no se me charge obo me se obi wa me mana yi me mo ba no so ma na mo fate na so mo nse no no se me mo ba no so ma ne wo fa asefo e kwa akina na wo fa asefo se wo ke pa ne cho ye pata no ni saba ko 500,000 e de pata no e papa so woni me fama ade enko ana wo fa se bi ye ba yi aye kwa ba ye se obo nsa wo me no te mo 500,000 mo 500,000 abem de ne kwa wo so ma me fa ne nko David mi bi sa ne se adie be nti ena be ma te se wo wakwa wade wo ba ye no wade wo ba ne papa age ne de e ma ne maame so kra so age ne de ya sa age oba no ayese ma wo fa ne nkro de nti a me ni ma de kura me ni ade potem pa ma ye papa no ne maame no papa no kwa na me ni ye free pa me ni ye eyi kura papa no kwa ni kwa ka se me fo ba no nko me fo ba kwa me hu ade kura ye me o ka kire papa bi ye friend me de ade me wo mni se me yire no ba ye no no so le a wo nua ba ko do di na chi e wo nyame ani de me di odi me da chi wo nyame ani okay ete me yire no sori a no akwa kwatena ho no mo osori a no ko ho am se me mpene saa ase me sori a wo kwatena ho no mo nti da bi na me kuma se na ma konta ba ko de me di na chi e frɛ me se imam se wo munisika me ba ko de frɛ ni ima e se wo munisika am se wo munisika de na de na wo mama so mama wo nyame ani ete me fa ka se me ba ho no nti me duwa no wo nyame ani am de me to mo ne no ma se omfa nkokoma no am se ma me baba akora ba ko so nkofre Mr. Yoboa emele me me baba ko frɛ Mr. Yoboa emele me okwa na me ri ni nwane pam no nese me ko me kura no ho me ri ni enwane kunu no no pam de me pese me hunu ne se ebra wo ko akotu oba ne tinsa no wo ko ye no ho ade no abusu anyi wa watu omoje wa watu maame ne na ne je ho papa ne na ne je ho abusuafo e ba ye ne abusuapa ne obi ne je ho enti edie na asie edie na kwate ba ye na ho mamu asese de wo moji wo mo ba akosia de afre wonsa oba no me ne oba ne nkwen ana me ne maame ne nkwen me kase ntia maame no me kase tie papa no kwa me fere me kase ntia ne da ene maame no ya de obetima wo metimi kase ntia na metimi ho ade pochen pa se wo se akra no ede se me de ne be kode a sa de a on transisiwa o de me ho ade sika be mame David tobo na kan yi enjiji na musa o na mani abre why na say wo yire no entra wo esisiri wa ho na wo yakra no musa de wo ho ade na niam na ade be ya oba no ade be mo papa no sketch na me de koto papa bi anim
your friend Mr. Entry, and Entry. As a man, or call Papa no. Papa, Mr. Entry Becca me say, Papa no say, Sebe while in the Banoa. Me on hard, me would tell Sisirua, no while in the Bano, if I don't go back coming. Sebe while and so the Amenta, as is you answer, the more bad and tells you answer there, or the more discover mammy. Ah, it's what's a baby, no banning baby. And I'm a mamma, you're all fat. And so quite a friend, Nana Sapon. And Papa catching Nana Sapon say. Seme wa no ba ne pa dia ye se metre sisiwa no ba no so chan e na na sapon no say asema won me ka ne nyane mela no no ono na ofa se pa ne akoda no oba no nyane mela no sa anya sa misi ni koto obi dia dan sema me nyane mela no se ma wa no oba ma ye no ho ade na wo papa no ka je seme wa no oba ne pa dia o ye nyadwuma ono edibi di na anya no de wo ni kokodu obi ba meba ye beba ho wa your ba ne bibi no akobo na busu amane meba enti me pa cho dwene meba sisi a Incredible Center the best man caps sabawi sisi ya de be ma wa ye mere won pemo de boss wa me 2 minutes no wa dwinso nkuruma gonorrhea syphilis oba mesra wada ebia ne ma enkoye kra wukunu na ne ma enkoye nti oba wo pie sa no a wo ba na wato best man caps ne bi na de abre be ma no wa sade no be ma no mo bibia ebe ye kama prostate cancer ana cancer wo be mem cancer wo hwa mu a so we ya Incredible Center for the best man caps nibi and mema ka for mema lawyer mema judge but modia ne pebi pharmacy ne chemical shop bia mo benya bi kuma say Daniel Bahab me calling nak Mr. u benya bi ho Incredible Center wo sum Hansa Street firm 0208 288099 0208 288099 nema wonsa enka edreno ebi na bibia entumi enya kama enfama nebom chane so se Caresic Ventures wonum ena de Zahara enupa no ababonten ye was Zahara me chane ne G capsules na wa winu se onum G capsules si we de to anum mienu mo fa Zahara me 3 caps na de anum G capsules no ekoto ni padua ni mu eye adwuma oba ba ma ensuo bi fru ba mu ba ensuo bi fru ba ma humba ana ekrogu ba mu ho ensansan gu ba ho ensansan gu ba me bo me se wada ni nyina no sa wonom Caresic Ventures Fredro Zahara me chane Zahara jinwa eya mu nsanya de eyi ni nyina fi odeku gonorrhea syphilis sesabeko oba odepua wadra anono Zahara me Zahara ji adanse ankofo di efa ho no eche wotwe hunwi Zahara man caps ne emesawada wo ye be ma wo boda bridjo wo bo odo benada wotum se be ma wa ye mra kasa wo de Zahara man caps no bi na ebesa wo yade inside na fe wagina so be ma edran mrachi a obe ma sorry ntwa 7 na wo ma good morning ewu enu nti bomodia na nenom Zahara man caps ne bi ye no anopa me enu anwumre hidi eba me shade wo se eye malaria typhoid diabetes balance blood pressure and so enu nti bansanka hidi eba me shade bi o kai shi drugstore lane pharmacy ne chemical shop friend 0246 348334 0246 348334 nema wonsa enka Zahara enupani bi 3p garlic mixture abinajen or say 3p Eric Ahinkra was a 3p Francis Wager was a 3p Emmanuela Adams Hegabe Mamo Georgina Reigns one you know as a 3p Ernest Asare Sami Swenipa Obia 3p and we to say what that 3p there ya dra chese say no we pedro boost immune system manyare ana manage you blood pressure no menstrual pains high sugar level when I was titi why ka so do anwodwe ya die stroke ente shewa ana wafu ana ya na ayakapu stress de winya ni udwo so antentem 3p garlic mixture 100% garlic extract natural plant juice ene ya de awono minerals vitamin C ene ni nyina ebi wom winya 3p garlic mixture ne bi Daniel ba Misty Colina Keba Pidank Angelos obenya bi Piwak natural nie for 0248 928824 0248 928824 Mansa enka Piwak natural dry your friend 3p garlic mixture na 0201 000021 your time about center your time about mixture no malaria fever wonum na to ntumi ni die wonam ya bamode ane no bi keje ba cancer se die bi immune system no baby ye to nro ubenya time about mixture malaria duro ana keje ba cancer ne bi ato chemical ne ba shop bi ebi wo 0244 417669 0244 417669 etifo ye twa ye ho aba ye ne asobema ene akos ebedi nkomo die ntia be matwie sika dopo twa be ye ho ade no wakwatra wabusuafo ho no wapekonto atu a ede no obeye
Amanfree! Malaria dry ye bohu dewro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etridie malaria hano. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture edro. Edrei ansa na ubetobi no. Hwese wako hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etridie malaria ibi ansa na wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dudu na onsa ebeka bi 0244417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwade nkratoa yi atum. It's yummy for the tummy. It's yummy for the tummy. It's lactose free and tasty too. Happy milk is better for you. Happy milk. Openye bi ato ewo memu bebia. Se wo pene dudu etu a, frɛ number 0558208630. Ana wo de search ye ewo social media platform bia so at Happy Milk. Happy Milk. Eyema obia. Na Yesu ba na adom mrena bi. Nyamia so ndwen kan. Efo mi twam na mi preach a entokwa mo kunu nyina mani tua. Mo hawo eto atwa. Ene se nyankopon enam Dani Herbal Center so. Akofa Dani Natural Herbal Capsule. So mo hwe. We eye for male vitality. Emma we ye bemamu. We so ye Dani Herbal Ointment. We eye for body and joint pain. Se nyame ya doma Sunday mo mama ba for ye. Otifi habi. Obako fo nko a aduane a odi no no. Ene mo wo hawo. Nyame so bi. Jodi na minimum. Mi amedi wadada. Emba minya malaria. Animal Herbal Mixer eno ene boa me. Nemum ye malaria test chance. Oso wa yade. Na onim me sabe wo yade wie no. Na mitimi didi. Timeje Dani to. Eno ana mama nu atoso a wo hwe de mitimi. Ubedidi. Nemum mamedoko ba ko fanko break me fasting. Amata na mama fanu for apem for ene mo fa wondi fie dumienu enom. Dani Herbal product. Wa pomuden hu hia ye. FDA ahihye sa edwadie yi nkrato yi mu age atomu se eye. Eja wadaruma ejuma ku bai na tu so ma wa ensu na ne yakroje na eba butumutu sa no. Bo me nana obisafo enra kwan. Krom hade ejuma ku a wakwadre ensu tuo mu. Ene Waterfalls Drilling Enterprise. Esupa mankwa na obenya supa no ama ho ato na wanyina chade a na ye Waterfalls Drilling Enterprise. Ana betu nsuo no ama Waterfalls Drilling Enterprise. Ewo mfidie mapa wode ditati ba bia nsuo wo na etu nsuo ekọ asase na so donko na ani ye kroje so. Krom ha Waterfalls Drilling Enterprise. Nko ne ejuma ku a ye tu nsuo esasiesie ema wo. Eja wadaruma na ma kire kwan ewa hefa. Mo obisafo enra kwan. Sa wo pe Waterfalls Drilling Enterprise kire kwan a ye wo Bawro new site. Ye pe na ye bi Herbal Clinic. Fra Waterfalls Drilling Enterprise. Ewa homa iso 0246265707. Waterfalls Drilling Enterprise. E Superman kwa. Yes, Ramina. Me pato nenya biano. Father Drew no. Me pato ya kama pa. Yo, na mi sisi ene me nine. Ewa kwa na me nine na ye titi. Aha, na mi sisi so. Eya me mu ya me ya. Nti me da nu bie no. Aboa me pa se die. Me ho ya nkasa. Ya frame ko kuata. Na me na sisi me to asinti me tweme ta. Ya ma me na ni si fom no. Na ta bro nyina ye titi ya me utimi kura me ntehe. Afi so na Johnson no so me Johnson a tia me chim asana etinya ye. Afi so na makoma so timi bom kim kapa so makoma bom. Ala so me no me ye no makoma no boy bom kim nyina bra. O modron de magie di pa. Oh, modron de kama. Sima ya so me nya me me ba emaye. Aya na me hono so yam basa. Ba me nya me so da e ba kama maya tele franchise. Me pa cho wo yade bia wo yade bia. Roman father na duro no. Eno na wo bepe bi na de atu yade ase. Edure drugstore bia mu ubenya bi ato. Everybody knows say dear akontu ayetu akopa adwuma ye ayedo enam Careful to Travel and Tour and Recruitment Agency nti womani enwumaku ahodo bi ewo contract ya wofa enwumafo ewo enkro bi te say Spain, UK, France, Denmark, Italy, Belgium, Canada, Holland, Russia, Dubai, Turkey any crowd do be visa or passport baby obeda any plane ticket nyina eye free. Careful to Travel and Tour and Recruitment Agency ewo Kumasi he ya emena high tension any Careful to Travel and Tour any Kumasi sia 0241 169774 and now
0278-902965. Abrantie we na mesia no hey enne die besi che wasaya nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie china ho buadia wa hu woni me ye bibi wie ya me frɛ wa wo mfa no wo pa tresen na wo so ma mi kono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa tresen oh sa eka ketua bi na kaminya hwai ka fefe capsules awrade na medana se se menhia sadro ya enka medwonso bia na sufita bi di akire oh kafra minim sa na kire se ka fefe capsules no oba na sekeka no ensufita bi gu no eni oba oni atenka etu ase kra she ka fefe capsules no scent mi ko pia to sisi yani haba ni korinaka ba ni Fred Mensu Kumase Fred 0243105904 Cafe talala a man mema malaria hamo na muntumi nidi general body weakness hamo Amen Scientific Herbal Hospital aye Amen Fever Mix ya Dr. Nibonsu atone bo asiesi abetutu egu Amen Scientific Herbal Hospital is make Amen Fever Mix to go too soon the malaria body weakness afe ubetumi adidi atiapo aye djuma abobra now you can eat and work and eat malaria di nipa bebrenya enti na watone bo ase ayese adre ebekotia malaria is killer that is why this medicine is made for you efri na ekro se wo ana obusuani bi kwaye malaria test na bi obu a ensabre num Amen Fever Mix apemfo abate wa ma omanufo ana enkwada woni mfie dumienu nka ho Amen Fever Mix enye na pharmacies chemical and herbal shops etufo mfre Amen Scientific Herbal Hospital 0277001234 and 0202488588 Fever Mix Allahu Shafi onyamene yaresafu God is the healer FDA aje edwede krato yato Akoma FM okay nam George say me ejimi enkomo na wonim mentie busua bi ase yewura atadwuma adan na bema ata what in fear there be atanyegi na me oba me ji mu primu no what in fear be say 45 years 45 years 45 years 45 and you when you just say as we look young go we look young go ankasa we show we so yampa we see so I mad do asan wafa ya bese edi tu me ma no ma abante for o me me head mpem asa wo mpem na wo mpem asa mpem wo gaza wo mpem asa dia na je se wo po na mpem sa mpem wo mpem me think o man tete me ne o ba na jack oh okay no wo before abeshia Akos oyire no de me ngoda oh wongoda nti woni Akos na awo manyina oh se mrante na aba no wo mu hwo mu so yo eto omunya 30 kra no na beka sa akokra but who call 50 years but on said you sigina so very energetic so original work akra na me hwade mom ye hwe Mr. Tajuma ye hwe the structure we ya 40 you say wa me ka so say money age ben na we de be ma no age ben and na we de be ma no on said you sigina ho no mama na sorry agina ho na be ma say ya adwuma akoye wo ba ho ade di ne ba betre fie wa ye ye nneema ma no a abusuafo age ho ade sika na wi a yes ya yere ya ba ne ye mamo ne no nko enkwatra wo fie ya ba no ntira ha na wo so ko na da mo je ho ade ne ya da ye hwe wra no kama ene ya mana sori agina so be me na trase ma me ne mo nkomo me say wo ba no wo hwe ne yie woman wo bo wakọ homa kama akoma de ende obi antimi enkasa akora mebo wo bo akọ homa enti eya wo yi sen wakoma de se me no oba de oni be ma do no oba tia ene se o de bia betima ka se wonni bi na ne wo kra de bia ambese kwa betima body na modi mu ade won tete ba no debi woni ne tena ye ukọ bradwum ukọ ye adwuma ba
wo fa wa adwuma mu ni bring na beso nso mu bone blows mbacho David wo fa sanka ba ne da first na me ne kokoko ene ba papa na o mete me wona me se me ne nku bi ba ko say wo no ba na te agina kwa na say e wo bro no adda me na me ko kurumba me se won fa dwane siso no so won fa siso ena me to me saba ko no kwa ache ko be se 5 years kula be 5 years ache kula ni kula nti fro mu no bi David okay na wo do ba ne pa me na me do no pa wo do yire pa me do no pa na wo yire so susu do Melinda on kan cham so on meja de no on kan cham so on meja ba odo me because odo wasa go ni papa mo chintina ho na won so nkotena efie o nna me ntimi nchene eti wo koye oba ne wade no edi san ansa na abusuafo befa no se wo bi atra ne ba bi enya be se o me koye oba no wade de wo ma me de kwa no aba e bo won ma se me de ko mi kuruma na before koye no wade no ote no te sisiwa wone wanete ono no ma mu nya te fie ba ko o kenti woni ne twempra no na o ma sisiwa e na wo so wo no wa sisiwa nteme ne wo ba ko wo sisiwa no me se me de ko akohwe mi kurum ti me de ko mi kurum no me ne ko wo ba ko ho no mo e chi no ma me be fa no se me wia no eno me de me wo papa ba wo papa o mu kurum no wo no me de mi kwase bosa no so na me ye no ho de wia sare me de ma de be ko okay yo hello Aja Kofi Aja Kofi me bo ha o yes sir yo aya wase atajuma wase atajuma Maa Akos ni kunu eno odi asema beto manimo wase wa baba ya wo ben wade kama awia muma ne na yire nkwatena maje wa ba na boso Kofi ayu atajuma na ekasa no meche wo go na aka ya me pacho ye frame Maa Akos me ye adwuma wa Akoma FM Onia TV me say Juma asema boso Mr. Kofi Aja Kofi Seja Kofi ankasa mo fra Aja Kofi na mo fra me ni yabre na mo fra na konta ni nyina so Aja Kofi gira so Aja Kofi ekua sa friend ma me biem aha wo se na yire no ai wa se ba ne din de sei mamata me ba che Aja Kofi se mamata uti sika kwaye ne ho ade no e na busuafo ka tira wo se ye de yire mamata tra ye de betra wo so kwatra do enka me pa che obeti ase ana ma ye huna de kwadi abrante ya ama wo pa ne se sa ebre a wo mo je ayi o yire no se won tra o na so tra ha no wo meti wo hu Wade. I said, wouldn't say to you when you broke your heart. Oh, Debbie. Wouldn't matter if friend broke your heart. Debbie. Would you break your heart to that? Oh, Debbie. But me check his aunt and me shed them who broke your heart. Yeah, because I broke your heart. Yeah, Juma. At a TV, son. At a tea. So, obey Jai Bay be not funny tree. Bay Jai or Banner funny tree. Broke your heart. When you be? Me. Akoma FM. Mr. Tajima so yenya broken heart nibi. We yenya bia. Okay, enti say me po oba from am. O Debbie. Opo yire na. Opo yire na. E dey na wo yire ho ma pedpa. O se me no me ma no te me bese da che me ma bra bo be sei. Na me no me oba na won na sa kofo ba wo fra na fe de me jaja me ma na jijim. Da che me ma no me bo kokora ma na be fe me. Ti ma mani ko nya sa de anka me ja na chidi kura se do mo ti ka me ja na chidi ba me ma ni nti. Wo ka le o ja kofo ba wo fra emwo. Okay. Na me bisa sa wo yire no odo. Sa wo yire do wo a wo be ja na busuafo ho ene wo ba betra mi kwaso aye no ho ade. Ti me bisa wo yire no odo. Mani odo me. Odo. E dey na wo yire ne ya e kire se odo wo. So me yire no wontimi mfa pressure bi ntom se wanyi si amame wanyi si amame wanyi si amame ami nyana me dama no enu tira e ma wu so wo do no na ebra na busu aka so ma ne ma wo nche ne wo metina no we bisa wo yire wo na tira se ene na di komodi asem no wo ka me bisa no first me bisa ma FM first na me baba akonti apo esa iti me ma bo bo ka ti na me nyisika enye yi ti wano kan se me ntonto mama no ti ntoma no eche na mo faka me se mo wadi nto bi ma no na me bande me boka ze me ba no kwasika kodi mbe 2 million
oba ne sika ko di me ba na yale ni be tu me me yene enti ma mo vakasa me ntontoma ma wa me koto ntoma kente ntoma ne be ntoma pa ne mpabo ne pants nyina am de kokoma what are the pants ne kokoma ba no unyam what dress nyina kan ne you are so romantic am de kokoma ba no start no ni sisa unyam ni am de ma me wo am de kokoma o pa de ni ni ho am de kokoma ma me gen unyam ni no ma me no ba pa nyina wo ho o ma me eni ni sisa no ho am de kokoma nyam ni ho pants ne dey bi na to esantuma de otumi aka se kente de ni bi kama kente de ntoma ba ko na ntoma pa ba ko pants ne dey bi tai ben na yerepe o ne tai bia se me ko ma no mo tonton pants ne de wa me se wo de ko ma wo yere ya kama no am to me nsa de to ya ni bia na de bi ele mi ntuma wa bi ma hwe okay mi bi mo hwe na se una se de ne yi ne yete last week de mo tian bi no na last week da what tian bi no enu bi na to ko ma wo yere you are so sexy you are so nice na ade na wotra wo ma obi be ka chose to mama yere ansa wakoto de bi na sa na ho chiri wo na wo se me ba na yale na wan hwe ya na sa fom yale ni bi na ya ye no ti me ye bo ka sa le sa afre de ma ho de ne de e wo fom ne dem mi ye ti mo fa na gen tutu ma fa se me mo dia am se me ba na yale ni ti am de sa me ni mi sa ye na me ma mo ko to se no ma na kokoma no okay se say wo ma no e wo yere wa na sa wo ma ne de omo ne onati o mi na wo me yere ho oh na why na so mo fie o me ko mi an me ko nsuo okay wa na akọ nsuo but still wo send wo muska na me sanu me se me timi ko di 4 days etimi ko gen ko timi ko jaga na fom timi ni gen ye bibia oh utimi ko mo fie okodi 4 days me timi ko me se me ko me ma ni timi ko me ne gen me ko me ne gen ne da na san o se me fa oba no nko me fie kurum de na ma no de e kire ma dwen me ba cho pant re hwe we bia na obi na mtoy oh we bi na toy Debi nye we bia me wa se nye we bia me pa cho mo san fan ko dress nye we bi na to ma me yere no we so afo enti wo de ye ba ye pese ye no adanse enti so to yase okay enti wo pepani like usabo kwa kwa ya oba ne wade no woni wo fie for ne kwa me ma me ni nua no yere okay enti omo ka se omo ma oba ne o metra no wape umma me fiefo na oni omo koye bi ama omo kosi nkonya ebisa wo mo adekodi enti me ma me wo fa Akoma FM me wo fa ono ya asamba na ma wo yikurum me ma me kiri ma me nsa me ba cho we bia the first day no first day no first day ni bia bia eto we no bia to wa ni bi enya bia to etia no okay we ni bi type say ya na ya papa ito ya ton tomato bi bia ka ho me ma say na to draw spot ade ko ma wo no yire no o to we nyina bi ko ma e ka ho no de ko me de me wo fa ne ya sambere ma yi kurum me ma me kiri ma me nsa okay e ba se papa ne ka say na me ne mo fa no ko ye no e kiri ne kura no wo ba no ko twere nkura ne di school na me mo fa sa ko ye wo sa ko se be no sa ko wo se wo ma awale ase wo ba sa ta wo ja wo se wo gani di o se wo nya awale na me kurum no wo ma na wo ma me che wo no na mo fa se ma me na be ya ba wale ya oba ya osi wo ma bi ka bi kire no ma me se o ne do timi ka bi bia e che mo fa se na ba ya wale na ye no ho ade ma waje na se makra nse wo mala na se waba na se no nkoye no wo se wo nkwa na obeka bi a kire no ma me se an o do timi ka bi a kire no ana mo fa se sa de obafra wo mpanimfu obafra ma me no mpanimfu bi anim se ya ne wo fa sa yo ba ho ade okay kasa na wo se ye dey wo ba no se wo ko timi ka bi nkyere no me pa cho oba wo yire no Akos no so wo ma no metna mom ana na busuafo na se wo mo ma ne ma na first na me se bi Akos ni na se wo ma na me nya evidence ma na nantwi no a e ko ka che papa ne se me pesa me de me yire ko no na nantwi ni e ka che me se papa ne se me wale oba no dia me fa no ntre sisiriwa me fa no nkọ banka me enti eno achi no na me yire wo fa na nasapon ye fa na nasapon ana wo de to papa nanim se asema wo mo ni die na nya de obeti papa ne se me wale de oba na tre sisiriwa de a okay de me wale no valentine ne be ko banka me de a wo mpene ana papa ne se na nasapon ne se papa asema ne bo ne kan de enya de
Itini nyane mala FM itimi sanya evidence bi hu say na me point bi de gina so the point me gina say na no fia le ocha na wotwe anu oba no koja na me kokko timi koku ti koku ni mu no na oba na twetwetwe no anu koku ni sika na na menya de ayede e de bi ahwe mo no na me no ma na me ko beto me bi kwa no ma na me ja trek no betimi ja koku no so me boa me ye ko te kwa ne sika ko betimi ahwe nkora no enti no oba na twena me busa ma me say ma me awona ka mi bi kira wo ba no akoso no mbesa me ne ko ma me ne se ya wale se me de won kebi na opekwa me ho ade sika o de ma ade be ma me akoso ma me asaba na okan o sa ka nti wana me ya dance o se ma me na ka se o de sika ma me je eye nti wana o ba na ene chance na o ba no ka me kwa mbesa o ba na santo o ba na me ko na na obuna na nti wo ko na o ba nti wo ko azi ene azi fo mpani fu bi sa akoso na ne ntina wo no ukurote no asore a wo ko wo se ame papa so ba me ma manka ada wo ba no shana wanyini wadi fe be sai me ko fa no di kan wo ba ko dada odi fe be sai ba me fie ne chene o mo fa 40 years o ba no be nya be 40 na che se won sha na busuafo betu ya control no debi ene na o ba no say that on no biem ene me ntimi nchene because oba wo waye no wade a woni ne kwa akwata debi say oba no emu wura meti oba na ase ne say me ma na mo ho no o mani afi intime me ntime kasem na nkyere me eti o man we no me ba pani ne ka chem se da me na na sese me ma me kwa owu esi na yi ase ne japade won ka ho me ba cho asem we die enti asem we die eti me hu appoint ya e wo so adekwenti a hello ne bra hello akonta me ba cho atadwuma akonta ni yo your friend say Akos bra atadwuma dia baba dan ya wie say waye ne yire mu ade kama ya waso ne netra na so wo papa mo say no maame ese da anya de a wo mo bema wone ne yire akotena wo ye nua bema asam no woni mu bi hello me bi sasa asam no woni mu bi ana so wo ba binti aya plan wa plan wa me pa cho dia me pese me hu ne say asam no woni mu kakra ana si me flo wo ba binti aya plan wa plan okay wo dia ye be say ya fro ye nim so wa fuom enu nti wo dia pe ba bi gina ye fese kan no ne aso ne to na fe ye ntumi eni wo eni nkomo sa wo ko sra wo yire no e wo ne maame ne papa ho na wo ko da ho a ayemrache ede na ya na sie amache okay say me timi kokoda o papa do tini fi o maame nso tini fi se timi kokoda kwa bia maame timi nya na me ne say ade akosu nsore tamban breban e bia bye 5:30 5:30 na maame no ebe bom punu mu say akosu nsore o maame wo bedi benfie say o vambe woni kakaraba wonye ni be o da wo sa na wo wone wo yire da ho no na maame na bebom ahemrache 5:30 de wo mun se maame na ji asase bi wo omukrum ho no na asase no no oji ya che to oji ya che no na first na mete wo no na me fa again wo fon na me do bi fam aduan enti like say oba maame na se ni kotodwe de enti me yire ne betena wo na se de ye nya fu ne de e ma no etina ye wo na makonta ba akwo ka che me se maame efu no hwa wontimi nye enti ye nya mpipese foforo na ta nyema ne yire ne ma na woni abusuanfo ati ma me se ne ma droso tinya ade aye dem obetimi ade ama me ne me yire ayama me ma na se ne no kwa de ne ntiase because wo de wo yire wa de oba na ye no wa de ne wo ma enti wo so ne kwatra na mo ye mo ade enye chichira chisa kwa ne kwa do ma me afu no enti like say enti me ma konta no ba sa sa na ma konta na me yire di na chinum me ma me se sa ade a onkoda me de me ma beko ena makonta me yire no kokache me yire ma me kokache blaye frani ayire se won fra bla na ma se me se me de me meko ena makonta no se o ma me npa bonini o ba na ma ye ne ho ade ne ba na enye ne ho ade no kwa woti nyame ne kwa no wono kwa na ere woti nyame na me ma ye ne ho ade atun sa mabusia bibi to ma me ba ne ti me ma ye me yire ma na se me yire me yire nyaai na se me ne me de kwa na ka me kwa na ti ma me de me di na chi no wone ma me ne fan to ne me yire kwa ya ka se me yire ti kru mo on mo okay me ba ye be ba beto so dem no ma me ne me nua be ma kwabna nya me che eni nkomo kwabna Mako me mo ha
mejoso area family to fa kwada iwu dey mede wase na machia etiefo enyina na debia ya wa debia edusia na no mienu enya bosia na etiefo mu nim se eye Dawood Scientific Herbal Hospital ai wo sehwi asanwe so pacho ho ana asam ye free aya baya ye no eba betwetwe nkomo ede afa ye mpom di ho nsam ho se de bia betumi aboa na bronyan watumi edi na wadi ne hareso na boni bia nso entumi ento na ye ka Dawood Scientific Herbal Hospital se de maka no ye wo sehwi asanwe so na eba no yade ahodo ayesa e wo sehwi asanwe so no enya asem ketewa emu eden na edoso na de bia manfo ebusa na manfo kansa da ben ana Dr. Dawood obia so ani bi okumase da ben no de bi ekota krade da ben no de bi ekonkra ne adentina mako ho nsam no akwakoye bebre ana docs debi ansa kra na obebi atanya hodo wo mia hodo no ene onfa enupani bi emre dwaman so se de be ya Ghana hasen ene amona ntwodom ba bia wo bia no obetime nya drone bia ye de ato se de bia ho betime ato edi so yare na yade ahodo amba bebo so ebi wo ho a ehu hia se bia be kosahwi asanwe so ansa no akonya dura ho aye de ato nemum no ubowura eye drugstore bia a ebe obia na enu akese ye miensa a Dr. Dawood ede aba no unya boboso pe nurse ya ma obi na ho so wetima ye de ato na ma kono ne miensa no eye Dawood ointment Dawood ointment osipatwi nebeko Dawood ointment nebeko ana fatria ma komese wo de dobura sawa na wo de tria de se eniema eye no eniema yipie no ebro adwene ntiase so afia wo Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules osisi na de de egomu sisi na de de egomu edi mako sisi ayeti hoi se yebetumi atena se amiani agya eye sisi no ye wo akoda ne na se akoda no obetumi asori agina ho a eye sisi no ye wo akoda ne obetumi anantia ne sisi no obegina so eti sisi de ye mfa eni agro sisi de e wo so hwe ne ye sisi de eni padua ni pillar ni foundation ekuta no maritimi de agya na so eti Dawood 360 capsules eno so odwaman so afio Dawood Herbal Mixture Dawood Herbal Mixture eno ne ye malaria dro at say adro we ana say Food and Drugs Authority aja tum say ampa obi a chidi ha no obi a malaria ha no a wakoa enko no ne setumi ka malaria dro a ye fa ne say Dawood Herbal Mixture eni manimu na no ne ma be free we de atumi ede ama no na obapa me bebo so nkakra ede ama yetiefo na ansa na no ebi obi eti ontimi entie mpo enwie ebi obi tika mu ebi a driver ni no obesi akwakoto ade na so obi bibi etisa ma me fa number no ema etiefo na omu emfe ne Dr. Dawood emonkomo na wo de offer Dr. Dawood asdanka twede ampo Nyankopon se papa no bre no ho ase na nyamene no kra nim se owa abotre oni nipa ye de ekasa etu de efe no numbers no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we eye Dr. Dawood number mpacho betimi ede afa no afa mako yendi eye Dawood 360 capsules ho asem na oni say Dawood 360 capsules no mako dance e free mu eba no ebro adwe enenti asem iPhone me say papa bi frɛ me efri eye ebu akwa na papa yi frɛ me a ɔse kwabena metie wo nka ache anam se mehye ho ɔse na nanse yente wo nka wo Dawood ya wo mba Dawood na de anam se agya adwuma no dɔso enipa no so dɔso enti obia so timi ye de eye bi na ɔse de me de ade ma ɔse nka fama Dawood ma me na nka bronye ɔmfa nye de eni na naninye nam se de ba ade ma ko me se aponche outua beben kese ba ko de na me se adede na Dr. Dawood aye e de ama o che se okwa adwuma mu a ontimi ntina se o tena se bia na sisi na aloke enti eye ne ya onim se obi na ato na duro ama ne sofo mpo de ato si ato na duro ama wa chinchini ama malamfo asofofo ye tete na ni ade jizika ni ade
we no be catch and say onpe Dawood 360 capsules any Dawood ointment onfa eye ointment endobra sawa na onfa ntua oyi eno danche onmemre capsules ni bi anopa ene anwumre ne be firi wode ma no mako say oye saa de no be se na otwe miensa edi disuo no saa ehaw na eha no na a doctor for ene te se malam for ne asofo agini sika edi se akunya okotena so wadwuma mu nti ena ema owu no ni nyina afi hɔ yɛ de ama no ti o se wamfa sika kɛseɛ bia ɛka ɔbɔ yɛ ɔde tɔ Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment no mako ɔse enuru 100 cedis ɛso no ho atɔ no na akɔhwɛ ka wabɔ a na ɛboro adwene nti asɛ so enti yɛngye saa pɔnkye a otua bebei na yɛmfa kɔma Dawood sɛ bronyan ondi na empire a mebɔ no sɛ dog ni ha nti empire mebɔ no sɛ enkonkoduru bɛɛ sɛ 25th no na say Sunday no nya sa na say doc ma de a eno an say ye hu de ebeye no ye be hu de ebeye no enko ba bia obi anti ba bia enti makwa dance e free Dawood ointment ho ene Dawood 360 capsule eba ebro adwene nti ase so enti wo obi na wo se untimi na wo yire enda mako zo ko hospital e be ka cho say emema sabi omu enom nsa ene ma eda emema sabi omu fa enuro ene ema eda no e de pressure ene de brew e de pressure ene de brew dan nyina no ahwe a ubewu a obi anye de ente ase etimi so wo ye bema na wo ye mmere e wo mpam na wontimi na wo yire enda enkopa duru a wo bema no opese wo ho eche eti abra wo ho eche no na sebi mpredua so wakoma no ana eboaye de abro so edi dan nyina na wo pressure na ye de ekosro mako wontimi na wo yire enda ye sisie no ene kura ye de abamu eti sisie no ene wo so ye de oyemu adwuma na aduru a eye sisie no musumu adwuma no ene Dawood 360 capsules ene Dawood ointment it is mako so wonya ye sisie no adwuma awie sekima Akoma FM akwa bia so betimi no oba na ye de ahia akwa bia so oba na ni be ye de ebeche enti enkoto pressure emfa ma ho oyesa ubewu ntem 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we ni number o de frɛ eye Dr. Dawood na o frɛ number we say pa doc ebejo so mako afei same ewomi awo aba na awo abai amanfo obia esu na mako duru sam pempenso ya wo mo bre wo mo asabi mpraduasa wo mu kadem wo mu ntimi ndi bronya wo mu ntimi nko convention wo mu ntimi nko new year na sibi no e wo mu asabi mpraduasa ahotutuo wo mu so yes rheumatism eba ne sia wakadem wo ntimi mpie Mr. Obomode na pe Dawood ointment ni bi na fa sasa ni pedua no baabi a ye wo ya no baabi a edwodwo no baabi a tese etwetwe ye wo ya akadem a wuntimi enye hwe no pe Dawood ointment ni bi mako we esesa brodo kese a tese Ghana Food and Drugs Side ajatum a wo de sasa honam na eyi ahotutuo ne de efiri ho edema mako papa bi frɛ me last week o se ne ba omo wie SSE fo ya omo wie ya omo kɔtwe omo results ya be o se as danka Dr. Dawood and Busa ansa de ana o se 2020 ni mu ho ɛna wo se nka ne ba ewie school enso ahotutuo nti akora na ntimi enwie school ntima nkɔtwe exams no ni yan se duru honum na se enso he na du oso kwa akɔtwe no na ahotutuo na ba papa nso da bi enkwa ye de nti o ma ne ba no emfa ahotuo ne nkonkɔtwe nso he no ema akwa na ebia bibi nye de nkonkɔto no nti o ma akwa na anye de ankɔtwe exams no 2021 die no so da bi obi a kyerɛ no Dawood ointment nti onfa nsasa sa akɔpom se nso he de bedu honum se ade e bechi ama akwa na kwa onsan fa bi entua na onfa bi nsasa wote honum kra na omunya ntwe exams na onfa nsa bi nsasa no ampani ampani nuane ampa se mako akwa na tima twe exams na ma aba watwa as I say, you know, school will choose you for manyana nti say yes. As I say, niema ekoso kama ye di mana. Yes, na sisi oba beko. As I say, kanye Dawood ointment ya anka afi we sun ko ntimi nye de ensancho. Eti eye Dawood 360 capsules. Dawood ointment. Eye du papa. As I say, Food and Drugs ajatum say ye. Eti uyusu anawo de bidi juma ewo ni padua ni mu a emfa ha obi anye de emfam ro. Patcho numbers ni biem eye 0244 88
64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco way any numbers the MT for so move Dr. Daoud and no name yenso a Daoud ointment Daoud 360 capsules and afi Daoud Heba Mixture and a Marco Yebron aso na me so we there seconds pe wadaroma I mean Mr. Aude for wecha me Nyankopon ya adoma me yanka me krom fo atwema kofodua omo fa woni show ini agro ai omo tio papa na Saturday di animu ya ye marathon kese a ye tumrika afri tano so na ye de akwa atwema kofodua ade atitiri yempomu the welfare ana edisa adwumadi no eba ye hwese enema because ntia to nsafo bia se ye na ye ntitiri yempom na be boya ma enema akoso ye de ma Medas Minya Bema Quabrania Mechaniatin Kana from Dyewood Herbal Hospital. It's a miss I'm running Minya Bema Chunkomo Abra. Na Quabrania Mechacasa may be a fun row and the warmer you don't want the dam. You so boat you go off every day. Never. What Fabida? Never. Nadia natural. The minimum sound, Minimibiano, non Sabian Median means you. One among Sada. Debbie. Oh, Fabica, one Debbie. Oh, what you are, dear? Minimida. And you are dealing in natural. Minimida, Minimum Sanda, Minimum read their door to that. And one means you. And no one wants you. And maybe I'm quite fool, Jana say, Fufu, send by Kuba, a Galibiam, no more son, maybe. I didn't know. Say, be a Galibisam whom we just said, Jana, matter what did more son, no crime, Messiah. Umbe, into best food your day. Be PC bisan be a Galia who be san, Ndokan, Dian Combe. Oh, okay, Mate. And see, Yamra, near Simon shop where you're in the one beam. Wonder where you're in it that I am not here. Oh, what's the bad to me? But what the catcher where you're in the say? I boss out time waiting. Oh, sorry. Be a question, sorry. It's like say, Obano crying, let me hear you say, Obano crying, some back, but then the catching when you I was a winnachi. If all comes over, my Miss one will beam. Ah! When one will beam, my Miss one will beam. Now, when you about now was saying 4. The corner about what that. Oh, quite what that. It's 1 hour 3. 4, I can't have 5. I'm an I 5. And so, Omodos, say, Biana, I want to me show me into our casa money will be. Oh, there is another man, I will be I know about him, mamma. The master lady, Ubusa, says Sisiwao, Ebusa, a memo will be say, be a mamadi to be a do a crana. Me no kwa from a chibi so be me mad me no mo agoro o man ko school wo do bia ko school bia wo school oh sa penny no pieces o ko pieces okay and I keto do to so ba ko no me no nam so o yale awon ti apo no do to so me nsa no ono ko 2 copy for afi o to so me no o ba penny nya fiese me penny o 15 years ba cha and no was pieces ba wa no school one startingntem no kwa no ejan na o ka pa so sa no yiri wo bia mu Osana wona se me be ba ba kope ntimi ni oba ba kokra kan kwa is better na wase aka kire wo oba na ka se ma me se no anwu bi o yire no bibia boko de o bibia boko wo yire tibi be ka kire se ne ma me se ma ne mu biem wa bra be ma no wo tibi hwa o ma wo nka se wo mu biem ene so no ne be da kro ma kwa ma ne na e be okọ ma mkwanye o ma wo kwa de bi se na me de o ma me nim hyehyɛ ya o ma me ne na hye already said no mama. For some bishima so ye regiment na sama work emo because your bad one dey no boka be say o satme na che be 10 years ni ache 10 years ni ache mi kwa men kai mi lo fi ache but why ye no ho ade no ho ade ma ye no ho ade se man ko ye ne se sikiti se ni pa me se ibudwa to nsa one credit to ba me ye no ho ade 10 years ni waka set ye busuafo no na why bibia tie omokwan bi so de be busuam nka se ntia obi ada I have for Bible Center catch and just some do work on Bomodianaco. One Cassan no pay and a boo with them or what you when one 9 years some year that day. Na and then Cassan no pay we had the and what boo with demo. I have for Bass 2022 the Nadia, Wabamo go into Bomodiana Bra Enigina, Ube Soba Sorry, I will not be in the Swajumano, Obesia Quaquay, and into Yadia be a day, and who would you see a Bama Sabian Messiah, the Ibigonoria stroke, and now a family idea. A stomach ulcer at your 4 basse, to Tumricamana motor spinal cordo,
kotodwe ena ye ya awobre yi mu no won kasa no no pemu tutumirika ko eye atonsu agogo ya agogo hospital no nchai wo be wuru Bible center wo kwa ka ha ni na kire no achemfo ba ene na dwumayefo betutu ase e de amount tabakom to 60 lashibi ya ben Bowers Club Akoma say atonsu agogo hospital no nchai frachemfo ba 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 5012 and Jagris Fertility and Natural Clinic dear and ya he say ya ka clinic ya wamo ya dear e was say ye bema wo anyin san ho a enti se wo nyin san ya maso e ma no enya odadwere bomodia ne ko Jagris Fertility na yentumi emwa na che say yade bia wo ba ne ho ba ma ne ho ye yini nyina fi ho e ma mu nyina mu kokohia mu a mutumi se bibia koso kama e ma eni gina obehu na chesa wo bra pa wo bekwa kwa check here yese wonyem na chesa de Jagris etimi ye no yade bebre timi yo si akwan ne padua mu ma ho ma na so otumi eye ho adwuma yaje huhu mu di enu nti yade America wo no na ye bompa ye so edita wa chi dwada eri kwesi memne da Jagris ye adwuma anopa no wotwe di kwesi anwure nonum memne da kwa ne pon no mienu kuma se kro no mabo ya ye ne Adonko factory hwe ne mu enka dental SDA Sakranze Banchase Sawmill Mesa Street Frey 0243 009445 0243 009445 and 0243 404083 Jagris was the hope of babies Bamodiana ko Alaska Star Enterprise here original wallpapers ahimfie ene ho enunti Alaska original wallpapers broye we studio we office wo Bamodiana ko we barbering shop wo ni nyina no Alaska Star Enterprise wallpapers ni bi ene ye de FM fam ho ne ho ayefe original wallpaper de okwa adumu a onko a na migidi se wonom eto original pa kuma se ya wa Mrs. Anoche Plaza ya by Prudential Plaza from 055-411-4878 055-411-4878 enti Mr. Jumame Pacho edi pa na se wo pese wo yire ennabusuafo nyema isi le mese me se bobi enwale enti sika nkwara ne tanfo because ba na me pentina me wale no eno me ma na me so me do me ma isi me pese oba na me se me wale na da se me de me nkase me jana na se bi sa eti me sa sim dwene be se de eba to oba na se me ti baabi na oba na so ti baabi nya de bituma yi esa enti me se oba na me ma na e ka mo na se me dwuma bi am bi am yi bi de e koso oba wutu ya no adwuma yi de ho de bacha wutu ya no adwuma bacha e ma na neje bacha sa ho enti anu nka ho ose e bi anu no ka no akwa abusu ama na yeso ama na nyempe enti o ma je o ma de Debbie o ya adwuma ka Debbie okay ntu ya wo yire no ba oh ya wasa we ya wo yire no ba me bacha me da se bo modi ana wo de twa me ya ba ya ho adwuma de ama wate wo yire e no ba on be back because obo mo ka obo mo ka enu nti se de tie bia no ya be hwa se wo ne wo yire e no ba e betina shana suma me Jehovah Medical Center one when dey at Kapawa capsules aba Dr. Chasansa papa ye mo official pani 12% na wie sanye wo a nkama dodo no anima de cry friend atenka essence woni be man da na be man wi no asori no no so asori nti ma dodo no a e na wonu kunu ba wonu no mo tweko essence wo mu nim fasodie bi e wo ho e ka nyim wo banyim abre no na wo mu nim se feelings bi wo na so atenka Kapawa capsules ba ya e ma no memetimi no nti ama wo bi anya the feelings a bibia ayekama Jehovah Medical Center yewo Paraku Estate at Asmanso Bomodia na bra ni betu at Kapawa capsules ni bi neto na ni dwa na woso for 0591 825365 0591825365 and 0267 388437 Dr. Charles and Sandra Tenka power was say empemu champion our real silver ma wonsa enka biye papa na bibia entumi enkonkan enfa emanebo no I fear natural health center Menso Prostate Foundation ye de femike aba eno no ehoro makoso yakuma enum kama eno nti mape ene use femike ye de horo akoso yakuma ne yi white free ho en carbon free ho na ama eho achepa eno nti ema nyina ntumo so probia 3 de treat sexual infection enti ema nom emema nom wo yoba wanya nemu sanya de wo ye bema wanya nemu sanya de aduro ne ye eye probia 3 obia enum bi koko etete koko how wo ya naval
Maa capsules wonuma epruko kogu na wo penfidia yede hwe yade de sa yade a Ahifie Natural Health Center Menso Project Foundation clinic ye ho neguo ye wo Inside Estate ye Bengu Shepherd Junior High School for 0555 902989 0555 902989 and 0245 11 1291 Menso MFA e wona enije wo Pastor Julius Mwakwaba Mampacho mejo so Mwakwaba yeah no Evangelist Sami Mwakwaba yeah no okay me dem say Pastor Julius eh na e ba yire sabenta obi dwane o say ayasemo the man has done well pa when ye radwuma was sorry ye e call ye na ofofro so was say good afternoon I love you we love you too na obi the message be bye na menken kai na Mary wa ha won't be also Maa Akos this lady what did Mr. George bought from her what on the tonga and you know she should go and find work to do and stop going after married men shame from say Joe or no the way every asufua and na eba you say I'm enjoying your program ya may ensure Pastor Julius yanko mama that's ye chia ye tiefo nyina de bia me ka say ma brownie say women are their own enemies mamwa na moye mo ho atamfo aya na eya me nwanwa say oba betimi ba wiase na opene so say me de sabi mpraduase ho obi a waware nkoa na me obi a wayere na me de mpese me ne no etena etwempena ene ne de da ya mbusa mo say enti kwabrane akopene ni kunu no ne tente wo de se dia wo de wo no nya wadwe se wo so pa wo so nkoa de unya bema otewa ono nware ye chese wo ofo anti no obi akɔhwe obi ehunu se oye the best no wo de chese se bi wo ofo ntimi ntimi nya nkwa wo de ntije se kwota obi de ho ma mu hu na David ameka se ababa yi Mary nya opa no wanyan se de opa na brabo na mama wanyan se wo bisa no question bi o se na opese ope baby stay entina eti botaye one papa ikotwe mpre nyina na se sabio se obenya baabi ada enti nemfafo nam aso nsu ade ha dan to hunu yi nemfafo enam eko aburo chese ama adwuma bi obi betumi aye wo ma yogurt aso mu traffic mu wo ma de pure water edimirika meat pie no ni ade enti wo hunu ye baro de baby obedenti mama we chese man baby ho problem mo nam nyina no de ombedie ene de ombeda de ombehye omawie omo nwini bibia nkambra bo hu biem na Mary nyame hu no mobo pa se siya no bebo because or so young girl siya no bebo but say onya ready say ordinance say obeya adwuma ene no obebre pa tra say Mr. George ayekele hu osemi ne saso aya mpempem na so wiase ne saso ono ne benta abunu kwase do so enti say onya no so obepa adwuma ye na mbema hu no obedidi ya ene obebre pa na ma me Mr. George said you see kasa no say obi a onim de na said you see hu nyansa o busa say is that your job to collect money for people? Is that your job which radio station actually say wonim ade wa kosuku enti kasa no hu sai sabi nyansa no busa questions actually say nya radio station for na da aka no kasa say hu sai nyansa na hu say ya de obi ka ya tua ana pokrasa say wo be denti obi a enya wo yira akola kese ohun sa nyansa no ehun se de nyansa ohun se nya radio station for na da aka ma obi no ana se omoke obi asa ema no enkese se ohun sa nyansa no ohun se me de to obi mpa mu mejere amene na bobra obi a wako 60 years wako pension ma me say me position say me nyi girl ni say eyampa say odeneka na mum ni nsem na ono papa na eke na bi because they be am kase ye nya fraw na ye kase na ofafo no ni wantimi nyi nsem na yebusa no e kire se adanse wo mu se de ye kan yampa etu papa yi se eyampa se nyampa me de me position se ofi se nyampa o me wiase nyina nte se enyampa se me ne ge akra no e de tiye na nyampa so se me shene bo se de Ghana fo mema e kopen kra no e no ma de da se de abo shene ye che o ma de Ghana nyina e che mai o ma de ship nyina e che mai o ma de America Dubai e che mai na airport nyina ye de che mai airport nyina ye de che ma se Ghana fo mema strategy o ma fa no masle Mr. George
oya nim de fo eyenim kwase mpomo se seven previous said you dibia tie baby oburofo kan kwakoduri na wutimi ne wakwala jibo bra wo hunu obi again nkasa kan se ma anya se me obafo na so ma na yere no wo fe papa we ni paboni we ni paboni ni papa sa am pasa woni maria twempna onyankopon o atasui o hwewonti woni yere ntem asem feko ni su bi a wo ma o yiri ate e wo mpna twini adwama momu no onyame bebusa wo wodi obi ba ade ewu ateti mu sa nyame pure na nase ka akola yi akola bi a ka wo se woni na daba akona ko batete mamuya ama onu a waware na ware afiri na ware ho ma mesre Ghana fo me manya careful e ma no so mu hweye na mema na aba no omuso ma na aba no omuso ma na aba da say awia Joseph fashion no na ashamatade e po Josie wono ne pamentade nyina kama Frida Juada de ko sifiada na na kwiatade kama ye shani Joseph fashion e me pam ye o de she no Josie nyame ehia wate ane ye mo anu wadwuma fo nyina afihia pa se wasiesie ye ne ya ma afia so nyame ehia nti awia wo be pam wo tade wo kunu ntade wo mantade wo bia ntade bomode ne ko Joseph fashion na Josie empem pam na kama enfama kumasi no wo bom so woni meet me there sports edition mo Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 obanu aduane broyan e de ama wagogo ana waponto no program no wo wedding no part wa dore waye no ma energy catering service anu aduane ne ma na enkopo bi obegu anim ase ya local no continental dishes ni nyina no ba ye benu ade ma ye aduane delicious tasty e ye finger licking food enu ti bomodi ana bra na ubenu energy catering service e wo breman ye bembe mo kru no main station macro traffic light so me macro ye no go filling station e hwe no friend 0243 367993 0243 367993 grows okay recruitment channel so era me na wi say ye pe bus drivers okra LCCF ni o makwa ye adwuma wo kata enu nti wo de bomodi ana bra ya ka che ye wa hinuma kokobe 18 mo junction friend 0552 833381 0552 833381 and again Marco Mr George enipa bi wo ho a omo wo sika enti omo mfa ehiafo ma ne bi emfa nye hwe omo mfa wo omo nye bini na ode omo ayeta efri se obaba abeso mu nti ne wo pe e na opese ode ye no na nka ofa ne yonku ba o ye ne class a anka wo betumi aye ne sa Mr George wan hu ma na omo ye o class no ama na omo ye wo type no wan hu bi ne wo mo sene wo yire no wan hu bi wo hwe ya wo hunu se abanya we die oni bi wo ne ho asamba wo bi nka bi ma no eti dia me penda me pesa me de ye no na maako enye easy se wo ba bi betumi amassage sa efuro no amassage wachie massage wutiri ho ne nsa no se de obesia ye no yante ha give us scientific ya njisika wo ho ya massage na ya njisika yanje sika wo ho kwasiabuo ba ma emama bebre mo me se wutena wo yire ho se wo se wontumi ntena wo yire ho a fa de wo pesa wo fa no ne chiama no ono ko nhyehyeye ehyehyeye ba mu ehyehyeye ba mu enti adenti na wo nya de sese wo ye wo se woni bie no enti na wo ye ne saa no Mr George wo se woni bie no enti na wo ye ne saa no na no nuru bedwam enti na wo ye ne saa no na ka ukofa na mai bia na ka se wo sanwa ne se wo sanwo Mr George ya yode ne picture beto so mpani bonefo na omo ne na ho na omo ya sa niema no ai omo asheda omo de omo hunu ayi bia je se yewura mu no anwe ngafo yemu ya ho ubehunu ne ya ka brofa kese ne etu ka kese ya we omo saa suba bone nko a ya ne na we de ntimo ni timo den ni timo den awudie na woni tirimu na enya asem anya hia asem na enya ahokyera asem a anka eye easy poki kura ni pasen na fi poki eni pasen ena tumi massage poki ama ne ya kama ama wo dan no se de wo pe eye easy eni pasen na tumi ye wo ye nipa bonefo pa ena mi na adam na ba ye o se sa akunturu o sa nya easy buei eyemiyo ena mi na esuo eye easy abaya ise de wo pa bia wo ye ma wo
nya wo pe bia wo de giade nya wo yire ntumi nya bia no onim se wo ye na wo boa no oh mama bi kan o se ehia semunti amama di kwotefon ahokyira semunti amama di kwotefon na kanya asemu a anka Mr. George nko ba ye de oye ada na mo yesa ebi ne nkola tete ye hyeda ni wo ya akola nti woni obi be na ni ahyeda ni aye ne kwasiade ni ada ne ye ni ye kɔ no ho eti Mr. George kokora mo amfade so obeto ye hwene so yeso ye mfade se de asawa abeta so wo ya de asawa ne beta so ama wo ya de beta so mako ya fanta so na mama bi ehunu enioma bi omo ye nsamfo no omo ne na ne nam no because ahokyere ya sanya ahokyere asamanka re o se ba bi oye no oye adwuma o eho no enye se wote wokwa oye adwuma na ho ne nya enioma nkoyie ene mansa enioma na ye de aba enti sa kwan se ne sesa wo de ne faso na wa ba begina ba keka de wo pe ma de iso de ma ko eye shaze ne to aze enti wo shaze ya to ade ato ne tuaka ne ja de wo kire no obi adidi na adwuma ho enti na se ma ko mere hu ehu na ade na wo ye no na wonim se eho ne die bibi kakra be fira ba se be ya wo betumi de abo ne bra ana wo benya ba bia atena eti man bi wo ha sese nkwasi amemafo obi aba awo mudi nsamfo momamani na ho give and take one farm no because time bi wo ha ye tuaka eti want to be ntua enya emebu sisimu what's it please I'm called Christopher from Obuasi. I love you all the Akoma FM presenters. May the Lord be with you and progress you. Amen. Thank you, Papa. Amen. Shadow Sumami and Obe to cry 2022 and Israel Unisa wants to be to cry. Name of the American say, and Fausika Guru will be as soon as you Emma when you so until Tesca years and who end the pension to form where day and we take okay for travel and tour. And 1 year, you won't disavoka said the TB and Wusikano and Quakem and Quadini Pabone for some. What do be to cry said your baby, I bought more than and waiting for an each Kumase Emna high tension. Press 0241 1697 74 0241 1697 75 and 0278 9029 85 0278 9029 65 0278 9029 65 number no evangelist mami se wiase na se de wasi ahomeso no se wiase na ya ba no se panyifo bebre wo mu nyini a na adwene no ye ketwa reverse ka so reverse pi no anhwe na chi a da pem o se microphone ma pa ebi na Mr. George o se microphone ma no na tresem ne se no men kan de wo homi hia ni so obi a ne ho kire no na what seize this opportunity na ho kire no na o suppressing Mr. George minim say eden ya baby a wanyina du de we fantini bia so de wanko Roma wanko Anglican oboko Methodist ani aso woni and I'm jiri so oboko Methodist asani oyo ba intimacy raw na so bo ye waduma papa panyina watifia do say the law of karma, it works. Yes. Obi di bi be ya uba. Mr. George, obi di bi be ya uba. Na ebe shiwati wakoma. Se wa hie ni a ope baby atena. Wonim se wontimi mmoa no a. Ja no man nko. Wose ne nyina nko wa twagu. Bosume pepepe wo ba kumase. What they na be charge wo battery ne charge e no de ko yero sabu nu kwase asa aka che ne se on pe ne se so bi Jimmy for sa enfamo wadanfo tesa muda mo ne nam Ghana ha ana Akoma FM nam sa Mr. George ye wadro bia ni wa ye twa so da je se wo ma wadro ye ntwa so o je se wo ma entu dia wo abe ni ko sa wo ba bia no wo ma no be twa so okay enchala oda ho na wo dan wadu se wo bu ma no kwase a ukọ mi papa kere Japan ka se mbo se emema na wo mu nsem ta ba abonten wo mu hu se de si settle ma no da bi na ko onu de we a wo se bro oba
bonde what's the money 1,000 per 1,000 what's that no kwa 1,000 man nya ho kyera 1,000 ya de hind dan enya ho kyera 1,000 ya de hind dan ɔsa yɛ pɛpɛ kura kan sɛ de o sika profin so de o wo sika woni ne tina ye girl you are saying what's the money 1,000 o kura bu say ebeso what's wo de say nso kwa na say wo pem wo de bi be kan no kwa what's mama ne wo na nwie na kyera me de ase Mr. George, yedi nyame din sraw. Dwen kɔ kan. Baby o tifia dro idea. Ka wo be ukuro masieɛ. Wa 350. Wini wo wo da bia mo ne nam hwena no. Eti ka nipa se no wo dwena dwene ɛkɔ animu. Wo twu ho firi nkwada asɛm ho. Na wo do ho abata awurade ɛne na asɛm ho. Ba mo de se de mo kɔ soro a na nkwada asɛm no ba na ɛba. Ɛna mrantia no kura wo mu gya wo mu tua wo. ɛnum yɛ omutua omu pɛ ni guaseɛ omu yɛ omutua yɛni aba yɛbɛka akyerɛ wo sɛ fa wo nsa yɛ adwuma ɛma yi nyina ɔho saa nkɔfo yɛ ɔmo agye yɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ yi ɔmo ntimi nya hwee Akoma FM dwi deɛ da bɛnda na mekɔ so nsuo da bɛnda na mekɔ yɛ wei kɔhwɛ traffic mu sɛ so mmaa ɛmmerewa maame bi ta no so kwan no mu hɔ maame yɛ smart wonto nsuo no kura wo bɛtɔ maame panyin o ntɔ sɛ adama ko program ba na me hyɛ da gyinae na me frɛ no me tɔ nsuo no me nnom ba te me tɔ na me sɛ adwuma me hu sɛ da bia wotwam wɔse bra ma yɛse ya ma top half lot wɔ sɛ paase obɛtɔ me hyehyɛ no kakrakra me ma mienu me ni kunu ti nsuo ya na me didi akɔ ne abasa wa top lot wɔ sɛ paase obɛtumi ayɛ biribi adana wo count sɛ go bo na jese obi kuru na me nso obetimi ayɛ ama me ade afo ekum kwasea ade afo ene dia wo se wanya no wokɔ ɛyɛ mpratwe ɛno a owie ɛbra bi frɛ wo se sa company no agu da agu mo amunyu se mo be yɛ adwuma na manya bank na gu some investment way ye tuaka won tua ukɔ investment ɛna aban ba wato bank nim enti obi akɔ ne ba bi enti mario samai efiri na kro fa won saye adwuma o wa hoden ne pe ba bi for tirito na urade ba boa amen me da se papa say wow our farmer understand relationship love that even some of our educated people okay god bless you more thank you the lady are too wicked god bless the man second story no yanka bio Kobe prince dame me pacho one minute yay eti ya kwa emin favor message dem malaria honam ya wanum da to da wotumi ne dia na waye mre me se wa da shane so tifa ne dwa wo akasa chemical ne ba shop yam ne shane so mame se wo kwa benye emin favor message to am certificate hospital ye wo kaje tia ni so ne di hwe ne mo ni wa de share market eni atwuma tachi ma ye ben wonom ya de bia ha wo bia so kwa ni ahwa ma 0277 001234 0277 001234 Daniel Ben Training Center and ye de Daniel ba meshaba malaria fever typhoid jaundice when am ya when am re to ase Dani to na ba mesha so anuma 20 ni ko ficha wote ya wo fichi ko nsisi so anuma to Dani natural back houses be ma no bi na NCS onye usisi mu adwuma Dani ba ointment fetwi wa paso yo ya Dani prostate when your prostate bi when your prostate no kra no me so wo so betumi anom bi na aboho ban free ho Mr. Fredman Samenko Apidan ke adum chemical santa so benya be frɛ 0273 392877 0273 392877 Ashtown Emromi Yane Dani Farmer and the Buffy Pam Grow Fine and the finest herbal tonic Mr. Word of the year Bomadian and Nombe na Grow Farmer Sadia to Munuma we did kama and Mawuda kama nya de bia wonu kwa wona mana wo dani bi odan bi enye sa na mum no ade sana akotowa wutumi da na form kama na fe anane sade ya de da wonti mu amenti de afrisane ye ni padua ni mo ukọ fichire wote ya fichi ko sisi so grow fine about tonic me so ma sanka bi e wo Mr. Colin na smart about Fred Mensable happy dan pure live Frederick about and Dr. Grow fine e was 0244 596532 0244 596532 nama won sanka grow fine mo jadro ni bi happy milk and lactose free milk say wo do hampa ne kwa to happy milk ni bi shem etsa say wo bi atome no bi pharmacy Mr. Wada shane so mame supermarket and provision store bi mo wo benya happy milk ni bi ato for 0558 208 630 0558
208-630. Mr. Brunya, you will pam oniema. Filia Wusu Fashions, make a full with your mouth. Design dresses, ye pam. And men money manta, the Kodanta, the Nina pam. Ye sign the Upama, ye beat me the Abroa Monone, Neso, a bonnet from Express, Gauta Ganama, ye pam the amount. Natin Jeremy machines, Nina, you will be. Ye be a kama, and into schools, and institutions, the more person pam uniforms are. Momra Filia Wusu Fashions, near Pam Nina and Famamo. Work and pay, Upebiabra. Sanso and Apesosia Juma, Ube to me Abba Filia Wusu Fashions, ye bepam Bibiama, Etibetim Chairman, Coco, Anu Station, Wufia Wanako, Eno Food Joint, Fred 0241 998871, 0241 998871. Filia Wusu Fashions, and Adipam Kama, FA and Ochia, Heba Pada, Divine Hope Herbal Center, Ne Yadiaba, a yes, Yadiamu, Juma Papa Passisiano, with your Babeman and be why I'm one pem, or bounce, so near Koyoko Sokumen, Fiti Kromo, Mununumbi, more Muniatenka, or Cheba Pada, Mununumbi, Qualenak, Mr. Yaba, Fredman, Sam and Co, Tabia Heba Shop, Heba Pharmacy Yinano, Woko Benyabi, Macro, Abusia Kruwa Jansen, and a Divine Hope Herbal Center, Yadi or Cheba Pada, or Cheba Pada, Yadi Bayano, a 1 year war free screen in Ebusa Ecoso, Brian Pottamoni and Yabimau, Fred 0248 586487, 0248 586487, 0248 584687, 0248 584687. Na just say ya pebi de ama preko. Na when Roman father draw and no one a Jimmy Heba Mesha. A year wa person we chiri bramo and wututu when I'm here with tea drum with tea found spanner cord no stroke why ya say yo ya a Jimmy Heba Mesha no Roman father draw my one son can be Heba and pharmacy shop. Fred 0243 115948, 0243 115948. Number one sir enka Roman father a drenibi. Waterforce Drilling Enterprise. Yea ene yadi enfidie modern one yadi to nsuo ye ba ye nim baby enfidie nsuo no ye betu na beba enye nsuo nkyerɛnkyerɛ enye na ade akye obon se asaye eye Waterforce Drilling Enterprise ye dwuma wote eno nti obi a wo pese wotu nsuo e wo fie bia no bomode na hu ye e wo baro new site ye ne na ya be about clinic na wa bursa kromo dwoso fra ye no was 0246 265707, 0246 265707. Waterforce Drilling Enterprise was say in super Emma and Kwa Ampa. Now ye be try your one, but name of no, Akria and then a Quajon Shira. And then your Quajon Shira birthday. Bronya ba. Ah, where you going about? Fresh boy. Obi musa so kojo nchira na waya ma ko na ba wo ni bronya bre mo kai etam na free every day ya go kojo nchira okufufu oh ana na woda ọdún chance yìí twan wíṣíà yẹsẹrẹ wàdí nsira ní n'adọm sẹ ọma ọmọnyini mẹ pẹ nípa na adeɛ biara onyame de ahyɛ ne nsa sɛ ɔmọ yɛ no asase so no ɔntumi ɛnyɛ ɛma no yɛ nhyira mma dodoɔ nyinaa ɛwɔ yesu bi mu. ɛnɛ yɛ ne birthday enti mo ni wúlò nsɛ kɔjɔ wa bɛ wi ase. ɔmɔ na ana areta bonzi nso ɔno nso yɛ fan paa sɛ sɛ kɔ page no so a ɔhwɛ yɛ paa areta bonzi nso ɔno nso ne birthday wɔ London nyame nhyira no paa nyame nhyira no ɔmo hyɛ yɛ programs no ɛde aba ha onyame wɔ nhyira wɔ ɔne hɔ de bia deɛ wahwere wi ɔyɛ ho bia no birthday ɔba wo nkwa na ɔma wo de ahoɔden nso wɔ ɛna DJ Clinton ɛdɛ sɛmbe yɛ nti ɔno nso nyame hyɛ pa ɔno nso ɔbɔ adwuma paa na mo nkwadwo nsra deɛ moba mo ne moma no nsu mo a mopɛ no ne nyinaa ɛna me kunu mo nka na saa kwa mo nkyerɛ ne dɔ okay enti yɛ hwɛ yɛ ho aba na hyɛ ne nsoma me sɛ
Yona pharmacy area one na so yasene woman na dey impressor capsules na oil no aba no capsules no na oil no fetch chifa kwa yo ya no ya woni nyina wo no mpem no nkase mo beko fra Yona was 0243 123224 Dank Eba Complex Limited what the Dank Extra Keba Mishaba etutu ya sasabro ukotodwe wa aposo wusisi sa ya woni nyina ebe free ho stroke and afro hypertension abomodia nenonom Dank Extra Keba Mishaba be frayen I was 0266 593330 0266 593330 yetwe ho aba for nti no yes Maa Akos na me twa so eno ano no me friend na o se me wo boase ye meeting me frɛ me ye say mantin kan biem be 3 days time me friend o se me ko ja me be da akra 3 days time Mr George nti sa na o tie che se jimina na me jimi nti na obugo nti se wo bukumase a na che se wo de me Mary abaye wade na che se wo ko na ye wade ba me chire Maa Akos so oba so na mabada na ko because obukumase a nti wo obukumase a no mabada no ko o de ba ma fam no ko nti okọ ye man tin ka bem te me friend no last year me the friend no ka cha me say oh site o be frɛ me na me se mate yen ka say nimre na me se mate Maa Akos no anu no o de me ato no ma busy me call WhatsApp wa block me nti Sunday ye wi me te wa na no ho asam be si me tirim na me fa me sister lie na me friend no me friend na no pick ye Mary na me say yes na me chia no I cut me na for our life friend me ni nkomo me cut no a me dem life friend enu ano no Maa Akos one friend me friend no Mr George na friend me abapem na me no ke say any say man dem because we boom kwasia asun ya chichiri bi ato me so chobu asa obu kwasia chichiri bi ato so no kire mase eni ni say we boom kwasia me choso last month 13th ya wasan so aba asan so aba for me eni me akwa me de ye dia me pan ma me on person oba ya ma me nti we boom kwasia chichiri bi ato me so chichiri bi ato so enti ye hwe wo say ebra Mr George wo say wo pe no want yes ye ba wakaya me pese mi hu asemu a wakaya ma ne to wutirimu a na wonti ase but enu nti woti ase Maa Akos me ko se mi koye adwuma o ko hin so koye adwuma wa ne sister fie na ifie no omo esi na obi an ne de ne ebobo Akoma FM me na bra na Mr George na ne sister nti me ne sister fie ni ani de ni nti mi ko na minimum so otutu kwan nti wan ne pe ne bo me so ana obeme so obeme no bi sam say aden me wone sister ho na me say ai ti na me pia me kwoto ade no so etukala okọ adwuma be na kwaye wone sister ho ne sister na me ye fie adwuma me ye aduane okay we ye aduane ne ne mama ne sister okay nti onu pie na okọ no okọ chen mo fitefo bi ho nti bi ho na ogina ho na me kwoto nku na ade no do no bi sam say Mary o kwa na me so me kwoto nku na o se mama tena ka na na me kwatene mo na papa no so de we o si nani mo onyam kakra yeso na me fare no papa ne ye ya na me ka chen say Mr George adwuma nti na me ba me sero na eti so ebobo because wife nie mi nie nti me mpa sa eti wo kwa woni me wife then so on na wife na tifi ho eti woni Mr George wife akasa me fie family na minimi fie ho fie wana papa wow for ne papa ni nje debi okay enti okan ya na mse debi ne wife me ya oba fo de but ne wife won fe pa me fe na mka tell Mr George your friend why say me fe ne won fe pa no kwakwa na tutu ko enti okan ya na mse menti ase onu nti na nka mse menti ase na okan ya okay na menti ase ba na sister na ha me nti na nka mpe say mi fifie ho nto okan na meti ase na me saade a meti ase ja na ti so oriented down no e ma me na mi free ne sister ho na me kwatena down na me pe adwuma foforo be ma ni Mr George ni se wonim ne wife but osai every ne wife no wonim no I mean right asai ho be say wo pesa wo pe wo obi akwa adwuma me ne wife ye wo fie obi emema obi apo adwuma obi akwa adwuma wo fie ne wife wo fie misu wo fie wa mu ni wife o sai be say wo pe so asoma nti me ya senka papa na beja me chi di wenjai okay na me ti ase ma no me ti ase na me ka chen Mr George me ti ase ama me mpa se oba ka cha me say anase say no so what me pese me hu nsem o ka cha me say oya be ma me ka ase me ni wife o ka cha me say oya be ma on jo no pe no no be ye no wife ni to me ensizi ni say
mom for ba anase say nti say no wife ntira enye ho na ma na ha me na me so okay na me ti ase na me de ma no me fe me ti ase ma Akos me ti ase ma no a me say papa ni ya me wie no ase me ejimi for papa no nti eye me ya na me bisa no first one me din ka bisa no ofra me a na say opese ohumi a ofra me si phone so nim phone na say papa no to phone ma wanto one second na me ka chen say me here dan no so wate de bia ma fa ni bia na ma ye busy na ma ye see onye na me twa so na me de free ne sister ho nti me de free ne sister ho na to ma dwe me say me mfi ni bia o de anya hye wonye me awie anya hye wonya wawie ne say ona me ade ona we yusu me awie we yusu say because wo bia wono no wo pa de free no ho de ene na che say de o pesa wo ye ma ni bia wo mpa so me jama ya ma na mpa so ja me jama ya ma no but ono mpa so be ye oh Maa Akos nsa me kwa ne nchen ona me da tra oh Maa Akos nsa me ofrem na me kwa ne nchen ona me di nhyiamu hotel se ni fie odum ko hotel ni fie na ne wife ni odum ko ni fie ne ho a ba bia wona ne wife ona ne yire dem fie ho a no wife fie na ne sister no ante me ho ne sister Maa Akos me sit down na bi e 4 ubie oh yeah okoha yes kwandi de mo fence so na de wo twu ko se uwe ukoha ubie ya na wakwaha nti sister ni die nya ne sister die nya ne wife die nti mene no wife ne bo fence so nti ne wife ni bisa masama o twe no ko an we bisa masama so me bisa na sama o twe no ko an me bisa na nti wo ba bia na wo da no en wode ukoya na sa no wife no edan ya wona ne wife dem bia me dem wa ma hoda ne wife omo wona ne wife matrimonial bed so no me call en wona ko no an din anopa awie nwumre na anadwo ukwa mo ko tamban na wife no ni me bi okọ me kwa no mi so mi bisa nse ati ka be bisa to aso na mi suro because me bisa me da me na mi suro so yanko na me nua ba ko na do enkwede nkomo ko na do Maa Akos yanko Piwak natural ya do pa ya dia be friend 3p garlic mixture yanko me da say ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Piwak naturals akache ye ne de 3p garlic mixture ye de abadwa so medofo ese de weda na ye ne de e wo se utimi enya aduro bi e de bo ho ban esan se weda ne se no ha wodi agora ne de osene e do be kosisi a enunti e na Piwak naturals ye de 3p garlic mixture e de abadwa so e wo se onya bi e hye ho esan se ye di bronya enti bronya ya ye die enuane a ye bedie anwane ade no e wo se onya aduro bi a e be hye na abo ho ban esanse anwo bebrebe no tumi se yade kora no ubetumi enya bi eno nti wunya adura garlic wom na ebebo ho ban de a ebeboa se onom 3p garlic mixture na Piwak naturals ne enkomo a yedie no efa hypertension emojabroso ho eno ho komo enene yedie na mamemfie number no mawo ebia na wotike mu na wusi Piwak naturals ayede 3p garlic mixture edi abadwa so no ye number ye de adwuma wo fresisi a doctor ebejo so 0248 92 88 24 0248 92 88 24 numbers ya ye de adwuma enietu de fresisi a doctor ayekra de so obejo so eni wadi nkomo na ye ka hypertension obeka say bia yesi mojabroso bia omoja na aye mana enkebe piepie afru ni peduam nenso ente saa na ye ka mojabroso a Akoma no ene pompi moja de be ni peduanum so hu eno nti se entini mu sisi ana how bi be ni peduanum a Akoma no emoja na pompi no ebe pompi all right nenso ba bia wo se epiefa na ewurewura ni peduanum no esan se entini mu asisi nti no entumi nko enti ebesa sign achi aba Akoma ne ho enti eba be doson nsa ade e wo se ekọ na esan san achi abade na aba bebu so e wo ba bia efiri ba no eno ne yefre ne se mojabroso enti nyese bia sabio umoja no adoso na ebi ebu afaso obi tumi kasa me ekọ hospital ami atwe moja ne bi yese me moja adoso mpacho eno nya hypertension na obu hon ma okọ hospital a ye nkirew unse yede efide de checke umoja no pressure no se wunya 120/80 a eye normal
unse esro de bo se da 120 na ase de eye 80 eye normal na emom ekoba se esro de 140 na ase de enso so eye 90 a na chese ehaw ewo ho efri 140 ekosi 159 esro de no eno chese problem ewo ho na ase de eye 90 ekosi 99 so a eno so problem ewo ho na no eye first stage chese wenya hypertension enti doctor kra wo a obeka akiro na de awo so a wonhwe yi a wo benum aduro saa gise owuo mu no enu ye efri 180 ekosi 210 na ase na be ye 110 na se 110 medofo eni kwasa wotena se ema mojabroso anasa hypertension eye wo se enu ntina make am for 3p garlic mixture edi amount wo de hwese garlic wo de ye aduane di wo fi a doctor kraka cho say yire ho di garlic na kampese edi aye aduro ebeboa wo pa 3p garlic mixture enu ni aduro ba ko enne aba wo Ghana ha etu mojabroso ase etu hypertension ase aduro bi wo hono mu a wo mo anya hypertension no eni omonom pa amlodipine enu se wo monom pa ena nifedipine enu so wo monom wo mo pressure anasa hypertension de mekan wo mo nim de mekan wonom a mfie be de wo honie enso wo ko hospital ye so pressure no be bia gina na gina mesrew boru pharmacy bia mu se sia ana herbal center bia mu se sia wo ko a wo se doctor emma 3p garlic mixture wo de nom efri enne na wo chepepepepepepe wo bon se woko hospital doctor beka cho say why ade o unu no mpa enso na obibi hye kona ho na che say 3p garlic mixture ena eboa osa na edru a ye ka ho asemi medofo Ghana he ya na ye no doctors ene animdifo na atena se ahyehye edefa abibidro kwanso 3p garlic mixture asa wonum bia ebeboa enti obi a pressure ewo so de wadra any 3p garlic mixture na yenhwe ade a etumi ekofa hypertension anase emojabroso edeba wo ye obi a wo penchene pa wo tadi nchene bebreba etumi ema wo enyamojabroso aduane no waye awie enso na nchene stable ho no osagum medofo wo ye sa enchene sodium wom so what you say enti susudi nchene anya sa obenya pressure okọ kan wosinti ebe wunti ye nna emwa enti susudi enchene neteso obi simedie nsuo no mepede a chilled water nyu na bi we brog mepa chaw wo benya mojabroso enti ensuo kra de obi a wo pressure de e wo sanka wunsuo da bia ye nsuo a enhye fridge mu de na wanom ade ana obi a sabio ye nsa obi adwuma wonum nsa bebre obetumi enya hypertension emojabroso adwendwen ade hu hia ne wo dwene ho ana bibi ato no e wa abrabomu wo bedwen ho saa eno so betumi amwanya pressure afa obi a wodidi anadwodidie eboba be 10 na fufu esi nanim a wodie no mepa chaw ubenya emojabroso afei wo a wonna kankane adwadifo ma no ebinom osore homachi be kodwom be no nan obetena dwom ho saa obabedru fie na abonondu wodware ya na wada ahomachi no wasore enti most of times so ko hospital ema ewo dwom bebrebe no wo mo eta enya emojabroso pa sanse wonya kwan enje na home ewo a se wonya mojabroso na sa hypertension etima wuti oya etima wo ye mre wo home krato da na wo bre bo na ye wo ya eho nso Akoma na ebo periperi no wani so echi no mesra wo hia 3p garlic mixture 3p garlic mixture ebe boa wo se tese eniema ya kan bo mo ayede aye no garlic tichiru ebe boa wo etimi so hwo ho so yie na edi hye yi so se na be ya won so apomden ebe koyie ede amount na ebia wo kumase ha obenya 3p garlic mixture ato ewo dani herba Colinac herba Misty herba Apidank ena Angelos enkranfo enko okanshi Kofsam afeka soa ene Carnation so oko Tribe of Judah Little George Ewotema Community 5 wokwa obenya bi yede Akoma twetwe no esie no Frepiwak Naturals ayede 3p garlic mixture abedwa so sisia ne ani nkomo edro ne no ato ne ho enti se wo akotobia wonso bedi ho adanse e de akere ofoforo etwa no eye yellow bottle no anase container no eye yellow ya draw garlic eda ho
garlic kɔkɔɔ ne yɛde ato ahaban green so enti wotɔ bia na wahyɛ no nso frɛ yɛn wɔ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yɛn numbers ni yɛfrɛ yɛn ne yɛni nkɔmmɔ nyame ɛnhyɛ papaapa me nua baako na du sɛ wode akɔ piwak national kakyɛ ne yɛakɔgye wɔ madu pa yɛfrɛ no 3p garlic mixture baabi a wobia no ma wo nsa nka bi meden ade Maa Akos aha ɛne yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no ɛsie nyame yɛ adom a ɛyɛ 24th yɛmmerɛki ɛno nti yɛtare mu ɔkyena nso na yɛsɔre so ama abusua pani same ɛkyampɔn ɔne